say what dance meduma bia ya wotna ye na wodi anom abrewati achi sikase twatwo kra oba penin Elizabeth ama enima abushafo nyina sisi wodi kan na sasase yamponuam wajeje otata e ma demre faduo due okoi ka kire wona edi kan nyina se wo mo Mika say no na o ma mo de nchebrebo na da chi do mo ja hwede man tie ne wa ayi paso hinifo bi na akom ede na ekosu ampem ede na ekosu hwenkran kra bi hwe agona abuso mo kona na ade ne gifiri wo mo ansa na hwe wo na na kofi na dane ye ya twa Henry den o adaka ya twa Henry so wura o tse de ben de bebi hwan eni o mo twema me ha ya ne eni Henry usu ana furun na dafa busa ko Facebook ko hwe asema ya ka Ghana asantebe ya ka adan edi asabi Jimmy Panie hwe abantire cheso ma bura ma cheso wo mu hu de omo ye omo oma bura ma afa de furu no oma ko jama furu na anima be butu fom afa ni ye pagahwe hwe edim guasesem enim guasie nya furu ni agura ni mu ase e furu ni abona da pa ade na to abonten hwe ha no mo start ye no to mo start no ha ana ye ha ne hwe aba na shi ngani ni toku na hwe ye yi no hu nyina na odawe se na chikotu na hye no kra na chi apa ho chisa ne ye no se na me ka no se nipa dodo se na nim se furu kra se omukotu no kra na apa ya chiri ya chiri tabe ye betima ko ne yi ni atwe ani mu no keke na abe entu na ye hye ne nchen enso ya hu se uda onyina uda se bibia nim coach bia pa chiri se bibia nim na ye do nsa no awuruwuram do se ne awuruwuram wiedi a na ye ada dabio ye dia frawo kwaku etan ye dia frawo na se ye dia nananom adan ti jomu huru Kwasi mi o ma se bia e dey sabi nkrase sam aye hya se o Ghana asa dey nkrase sam nie mi o ma se bia meka efuru na da fom hwe funu ne yayi na to fom no me ma de be ye jimi sam no ma de bia ma se ma de bia meka obi se e kwaku odo mu onya yi a me se be di e dey nkwase asem kra no chana ba meka me se ma de be sie me so me ngo e dey nkwase asem na me ngo ye no pokra na me kasa se me ma de be sie me ye buza se onwa kono wuye no ekwabere fa so ye de ewuye kwakwe no matter ekwan obefa so a obewu no ne funu enye se ye toto na jejem wo wie e wo se ye timi sie ne yie embe bi ye ba efie ye ko mo prosifo boys no ye mpese basa e ma ye gya no efuru na da for we efuru na da for no ba ta bi etia wo se kojo wusu what asema mo kan ye woni kwachi wo e prosifo ye wusi wo abusade ko feji obi onwa kwa wo ba ho bia no wo wunim se eye ko Facebook nipa no wo frebusuam ko Facebook e kasa no ko Facebook ti wo ba hu bi ye dai ko Facebook eti no ye busese se so foka no onwa kwa wo na busuafo ye dai ko Facebook na ko hwe ade ya ka munim se ye boa ya ka ade ko so nananom mfa bo nansi fom nananom enti we enkronkura hodo no adan na muntumi ntirase nananom nto mo nhunu Kwasi montuo mabusuafo aso se wo ba na kwae okofa ba e betwe aso Kwasi ena mpempi no so aba mpempi no so obi ho no a wono no emu se wote ase no na bra be na obo egete obra na obo no ebia obi wo ko di sama manim ana me chese ntia ba kwa na obi wo na sa na wo ye na me Kwasi me problem ne say enti ebe ya say ya na because eno bi si ya na esa na ye ka no akwayi obi funu ato ba ya na mo pagya no tabase asi na makomi krom na yesi na emama yi ahyehyɛ matade ne yɛhyɛ red ne yɛbɔ to sɛ gbungungungungungung na me so bi gyina baabi ne mpedifo bi no maba o kokɔ na se nyina boys ɛso ɛho sɛ ɔyɛ 12 na de sɛ de ɔmo de ba no ɛwɔ sɛ ɔmo gye sika na mo kɔ show me de no e bi onwa kwafo a yɛ kan ɔyɛ saa no obi wu a wɔn na di animu ɛfrɛ ɛyɛ gidigidi ɛkyɛ bɔde saa na the spirit no kwa bɛ hyɛ ne ma fofo ne de emu ɛmom yɛ de ɛyɛ saa wohu eti no ɛyɛ na
na dio man so ka no so obi obo ball owu a ball football e sebe hu na yase okọ ye bi yes na lawyer obo so lawyer fo e na be yase be je ye ni ye adewe enye e ba se enye nim guase ma abusua na mo tie obi anu ma abusua na abusua fo kra no ompo ofo abusua fo kra nye we wo yo gbodi obi aton fo abusua fo nye we ntu ase ya na ebe ye no what you say etina be sana u say e focus e bi say montamintum e woman no kwaya the boys mo fa ntum mo fa janu nchanto da na wodere mu o say say na pedifo ka no e ka say bebre dua man no kwaya e na wodere mu no obi because me ka say you know wo free mu no de boys na ye fi okwade busa for the graph tuma kwaya da adwane wa wi bi ka say be je de koso no obi akobi e adwane eti no wo mu na domain of the funeral no obi antimi nko ho who say obu krokra ba de weapon wo ba ho efuru eye dia eye na ebro eye na bokro no eye de duasem eye na esei eti e ba sa o ma take domain of the body e kan hu ye ko bi wa aka busa for ede dia na me ka to say bi si mi fie no ye hu hawa ye si handle no afei abusa for boys ye de ba ye no obeje di say boys ba ye no so o mu ne nyina ye gentle afei kura no na ye kwafi ne amu maduane ne ye bomu suo o mu bia je pasapasa bia afei ne o mu kura na to biam nyum ye collection ma ya ababa wana ye nwane na wo kotokoto no sika wei obeje nya sika se de ma abai wa mbra ga de ne ma me ne de bakoto be gira dwom na some leader no handle e ma o mo fe gentle o mo say ya bo aye no ban e to obum tibia de be twinye be e fa so na wi ya kan dia ya kan na ambulance si wo ye puje se ambulance ti mudi e chekeke o ba da no be fa na me ko to fom se de abranti abodo for me what you say o tibi nya ho akwan eti de bia ma no kwan a na wo ye solution sesa ade we be ko fom de na otu eti nya ye panifo na efie no a dipo de se ni free mu na se krodan kasa kwadu wa panifo one na sebe kodo busu yi oda busuam sort ase eti no ese abusua no we asebe si yi no eto we sa no ese eye panifo kra no ese mo eye family fo yes anu na me pesa wo ka no we si yi ese panifo ese mo wo na wa ya de obi funu ko asie ye na makoyi funu no de ato abonte ma funu na bofam anu oda fam na obusua de se wo hwe bi a ne da si nyina na anu no ko Facebook na ko da si nyina na wo no e funu na da fam no efuru na ya yi na furu adaka mo tabatum ko bro oda mo ti bi ko dey tantum o ma bro o mo do sasa na pagya no adan dia na ekoso Facebook ni Nshira 104.5 Nshira 104.5 ewo Facebook YouTube ni Nshira TV dia ye kan nyina ne se adan na nananom makwan saa ne ma we unim se nananom betima sia no nananom betimi asia no yes nananom ka se free na ekro ya boda wuro ehemfunyina akotena se abusuani bia obude hie bewuo na nkrofo ade ni ko asie ye ko kikiri na efunu no ko free to form ana mokoye funu basabasa na efunu ya deda no oda ho na nipa wawu oda ho na ya de jigere awi akotua na no na ya de aduane akosi na nim na enipa ne ne eto nsa edidie no yehu bia wo busuafo ye beje niema sei abusua bia bebo ne de hye no ban na kosi ukokro bi mu a ya se ekuru ya se ekuru na to form ya se mra se ye ni na wotwe a ye mpon 12 o'clock ampa ye djuma na no na se ye djuma ko brekum nkuro no bi so a 10 o'clock no mopon for se mra ye na no na se obo ye di so obi adi so okwa sa tiase magogo a mia me ma sa tiase magogo o hena semna se ye seven san awo yase ensuo nko a yes ye mpoka bia ampa ye seven ensuo na otoda 12 o'clock ni apon ampa 12 o'clock ni apon ayi adisedi a danka ye memeda no obewu se we se me challenge we se nyamum we se me de nko unu we dwan ya bo ne bet ya bo ne tie ni ye display na wa hwan David ye twam ayadwuma so what I say it was say who we rebel dey bia bo kan e wa wasem what I say it just about who kan ya kan e ti no muntie
hwɛ minimum a year bi akora a year bi ye monsa moro 2000 kuro bi mu ɛwɔ brafo fako se bɛbɔ no kuro ɔm se ɛtɔ pressure ma amanfoɔ papa enti wo nsan bodie bi a ɛnyɛ dwom hɔ ye monsa moro 2000 Kwasi hwɛ ɛna Kwasi ɛna yi abaso ɛhɔ na aduane akɛseɛ ɛna aduane akɛseɛ na sɛ bi kɛseɛ yɛ bi abekɔ aseɛ bibi de sawa nyina yɛ no waseɛ aduane no yɛ de ma caterers ahodoɔ bɛyɛ 9 first kwadi wa yase so na ayie no ɛna yi abaso de kora de ɛsɛ bi kɔ de kuku ahodoɔ abaso obakɔdwo bi a ka hu sɛ your days are numbered because one no nso ba be wu ɔtwa ma nso be wu ama akɔ no akɔgye na yi ama ne nkrɔfo aba ɛna bɛkɔ yase na ntoma green black and green na ma yase black and pink ɛkyɛ sɛ ɔmo dane ayie na ahodoɔ baako bi abɛhwɛyɛ ɔda fam ɛna ne nkrɔfo ɛtu sika gu ne so sɛ de ma me yɛ dɛ awu so tase say ochi eya bobo ya ochi ba sekre okada man e de yede eye ni furu no ebototo enti ochi moto ntia ni furu kura ma obi amfa moto bienu ana ya chichiri furu da kana bo moto mienu mo ba to ko Facebook na kore bi ya chichiri moto no funda kana nipa ne da dia bo moto mienu so ana moto ni twi ni kakra kakra nipa ni gina chi ni kuram ni nyina mu de fie no ya na efie mu ha sebe ena ya boys ne da yesa se ye be ade ye be fe so loku ye fa we hoka efie mu ha ena ya na boys ne yesa ade hwe na wo what do you say na wo me de se da fo mu a wo be jojo no dabi ye de fie mu ha da ye ne bare sa enti ko se ma wo kan nyina no hwe emre bi atwemu abrantia baako ye ne ko secondary school ena owie secondary school no ogusu afita djuma ogusu afita djuma no e de owuye no ena sweetafo won fitafo yi ye hyiamoko ye de boko gu ejem ne de namaye na manfo bo wa ne e pete de ti wo yire sofo enye se ne etuo be kpanyan na amre woni dwane enu bi ro fa eye efunu no no mo de ba no mu duru ye krom e fa bi ti jansen me krom dwa so ti jansen ene we ene efunu tofom se de ate de ye efunu tofom se magimandu so de ye na o ko sie no na se me ko eyi dwa so me krom me ti ba bi fa me ho adwen na branch ba ko bra ku betra me nchen aku se de e se no din komo bi ana boy ne baka chem se unin se free that one unless if no to from okrum ha no boys ni wu ani wu afina se ka na mi si no mi o se no me o se ka krum ampanifo ebegu nsa o se krum finfira de ni efura ko fura to fam boy ne ka se no mi ye din o se o se nipa sumasi o bom yire no so ka hu ye de bi aka hu ombawu se wo hu kwase efuna nkasa particular wo hu ensasa sadi free toy no kra no eto form kra o ensasa to form eyi na me na ba hwe form ugbe ni mu aso eno da ntia yare ya benya eniema e be koso okro ni mu no eye eniema bebre sadi kwase ka na esem panimfo krom wo se kroni ni hini a ye wo kroti konti hini e wo kroni mu omo assembly e wo se sa eniema we no omo hye ema ne ye adwuma na ekoso dodo anya ba akunya mienu nya mienzo last anya no wana tra na ye hwa bi sa me de ba ku bi asende pa wili on se say aye competition obi ba wa yi ase na oba na se ukofa awie sun bi ade mana de obi di watem kwase ye bi ana wo ye eye fun we a wo ye because wan cheduane papa wase takwase nka yi ase nkra didi ye di mu ada wili me de video bi ama ye mu ato usi enidi ye mu akatum ye nidi wa yase kwasi gatete me se ne na ba sa kwasi ne na ba sa o de ye nidi wa yase a wili o de wili fa me ko o si ye de simbronya wili fa me ko o de se mo ni e ko so yase bronya o si ewe ya yi kwasi o se ayi ayi no hwe we ya yi okay ayi ase aduane a ye serve no mo da mon ko Facebook me se ene mani bra bre no so for ayi no we ya yi ananti enipa salice ya kwaje aduane adi obi ayi ase no na se obi ayi we sei hwe aburabunu pa ayi no akontra hwe koto
emre enkruma stew na Kwasi omo ye yi an omo ye part so for na ntade e show me ma me ntiase o am sure de ko Facebook na ko de they say new normal ya ba so no de koso esese do ye system no mo ya ma yie aya akono ye de hwe nipa na wo so afa tense hwe papa bi o na ma wo peke afa tense ko je aduane wo yi afa just afa tense fie e papa do wo yi na se nyina wo ho no wo ko musi yaba hwe koto hwe nkruma stew papa bi hwe fufu a ye wo no ho no ma ye cheche service ye ba ne ya che like ya we can say ye na ma se ne ya se to a ye bi wo ma screen ya si abonten kwaro unam so na da so sase sports stadium wo se ni di abonten ayi ya cha mo se ndi ayi ase NDS we there o ko Facebook na ko hwese ni di wa yase a ye party afekeke akono keke na menka say ade na man ye na dia na esu nke ya party ase nya party ase na nke ese die we ka ni ji aba no say party ase ko nya duane sa ayi Mr. Man was say the sea bro papa panimu na aduane we be no ayi party be asa na say nya be ase bro je fie be mu ko Facebook na aduane we ayi say yes ko Facebook insure 104.5 na de ko hwe we funeral party na ko hwe aduane a ye serve obi awuo kane obi wu a enum to okura ba boys say man for obi a you don't prapra for no Omamba ye ni bi obia police bag get dey e se no ho aduane a wo kwaji abafi abedie no odia no mu hwegum ade na eba de na bibi na bonsam de abam system ni mu ana say ye shiatra ana because abrofo obode ye kura ba ye hu say ye boda kure ni ade simple omode ye kura simple me obi wu a abrofo so kra ye nipa be 30 me say we dey me kai say popu ewu ye popu yi wo ye na radio kese ba ko say akrofo ye na wo chepe ye si no say akrofo ya say yi na ke Ghana na Kenya is ayi ya na wo kese akrofo ya say yi popu wu na wo chepe ye wo wa say akrofo ya say yi so hu she na ne kwa de be ka ukra say vigil night ne kwa de jajajai ye say candle night to say vigil night no ene say kan ne say there is no working is somebody say de ne de e be shemu mo say aye bi mo ju om ho no omo ti bisha wo say vigil night na say vigil night no bread jai so me say ba we bi na branch be na start bi afiri mu ana ye bi prema sika wo fie no say ye sika do so to be so bo ye na eso te a mo fie ntimi bisa say de mi bisa ne say enti nananom ntimi ntena se na omuntu asade ekoso yi na mon enka nkyere omanfo nse ye krom ha yempewei because ye kan obi botom no obi botom pa na say ye duane ne sa na mane boka obi botom no na kwasi unsa wo ka say sunyan empatam wo ba bi ye say by 10 no aye adwuma 10 no apon say aye adwuma eyi na we betimi aye adwuma eyi ye say ye monsa amro 2000 hwe nano kono ye monsa amro 2000 kono ye bako nipa bako no ko fe ba mbo 650 million 650 million nana ye bi eyi ase me ti won ye obi bo 1 billion je 1 billion check it Esa wa wodi usika kokra na wodi wade aso oboto so ti ase no obi akobo 1 billion na wodi maybe 100 cedis kwa ate me feri di be be se oboto problem eyo how kesi abeda Ghana so entoma but yes last respect any a fine last we share ni munyama but enye nya aduani die akoi enimonyam hye ne sei kwaku enimonyam hye nya aduani die ba kra ma me kama ya bededa ne kama de na to ba bia efe abafo ba o ya nso ba bia ne to ye na efe wakopna ye na to da ke boko abeya o ma me na yie kwaku eno ye so wumafo na eno na yi nyame yo adom wali obi ewu na be yi wo ye no anya serve yourself de wa anya yero ai Kwasi yese na kai won gentleman won lazy won chatwa mu obi a won fa band wo ye na se won fa ho ma mi o de ma bonyom wo ku no yese de ni o
na we take say obi say on hwe mo yie no nsua isika no mfa nye hwe no hwe mo yie say we die ye no nsua say no kasa competition no sa that ye asa onim nti ye beto aso say ya na o say sa na ko say na no mo semra ana ya fa no say so wo sika de atimi ye wo yie star bia ope sa na say wo sika de say ade eyi kura emra de wo be che so mo ye pani wo mu kura pani ni mu de oboa Krobe na panyini. Ade se de masala maka no. Sabio, krobe so na panyini. Panyi wo mtiade no mo tira ho. Ema me kra de na nka nsa abode ne ade na enye me hawo. Kokwe bia na obi ti ono abone bra. Nti saa na bebia obobi ma amanfo nti ono nso no ka obebo bia man fine. But ye ba fa efunu. De na twa kurom achinchim no ne ba akukra de na daka no mbubu no. De ma da ebobor akwa na wo o se ena na kwakuka se ya bobor na daka no kwakuka bubu adaka na kwakuka no ejina sade obeye wo ho ene nkrofo ko abefo mo namfo me ma example o papa wu ye bai gentle o ma me wu ye bai gentle okay na obi obusuanfo be ma kwan se o ma me namfofo bi se memmo se ni classmate o me sa de wu dabi enye possible eti se oro uye pitrani na sabe manu je sumina so no atofo mo na na nyansi na esisi yesie wa eya esisi ushia odamu ne besie o ja ana se o tutrafo no o ne besie u ya be yu frato abonten sika se kwasi ye kan e bia adaka ye kan kra befo kwa yo resabunu se fi na ye kan ka se de bia ka nya busuanfo kra na koto abusuanfo na ankoto he o mo no ye contribution ato adaka adi solo ku mo ye se fi abusuanu mo hade a sa na eba omo so bu ye fili boro mu kasa ye no he kwadwo mansu ye no ye se ye no twa be se sa no de ka esre na egu wo busuafo ni mu ase na aemusuo na ebeka kuro no o se ekura etimi na no aya na etumi boku no ba yinsu ahodo wo de eyo mo tiwade wo se bibi se ba empelifo etimi hu apaye epamo sa ase boni we nyina dai ekwachiri funu de yi to abonten sa se we ndi yi funu to abonten musu ya nyi musu bia ebi ni de kwaku kan a o se boys sole ana we team we ana ye kan funu to for me a omo ade omo nsatam funu free from omo sa de to ada omo de tum kra no omo ntumi so abro omo de nim butu man sa na omo sa sa no mo dane no insa so mu eba ofre ye na se ba na obehia na damfo bi obechia no na damfo bi nso hu na damfo bi ono nso so ko be ko hu na me nim ono nso so chia enti ebi a ko uretimi fu wato awie su bi odo nsa odi asom yare na se be funu hu ne hu ne mai so so mu no wadi ni nyina bi di ko wadum ofri wo yai obekọ apedesi ba okoya glass a wadi de nsako so mu a wo yedi twa parasman no bia me so makom ko pepras kakra no eno a odi bebu agu anu amu me so mage eniema pii ne koso yen system no ba bia sese e ko nananom se nananom do nurse form nananom do nurse form na wo hyemra kete because ba bi fo timi aya bravo for be kronkro bebre ho no ye months amru 2000 no ko ma di so baby 1 week ema no pattern no wadi awie baby kra watchum crime no pat awie 12 no ma di 1 week so what ase ada na baby for tumi ya ma na ya adwuma na ya de ntumi dodo na so bonso bekom na Ashanti region no ene ne ma dodo na koso ni kronketwa no no na sa ne ma we na koso mo on enye fe si ekoyi obi di hye e de ato abonten agura ni mu ase enye fe na yemfa no nto Pauli yayi videos no yenkọ bi so na yemfa bi nkyere yemanfo no enso ne da toso da duonu edum ye kwa no no me dey Kwasi Boafo mansa Boafo yemamu nyina kwa aba emamu atwo sabre de ye bom na yakudi nkomo e de free Dawood Herbal Hospital Dr. Dawood nankasa atrase woni ne tuafo ne nam ene obeka nsempa kire ye no obekire woduro tuso ono atrase bia wo che duro free au fia wankasa ubetimi apply na agye wonkwa enti doctor kasa
entie na kwa papa bi kura de wotu afa krata doctor kade bi anu atwere baako o ka anu atwere wotu wanya be wo ha you see one hwe obeda ne heba doctor ono agata de be ya adwuma na am say ai ebi anu no doctor ni munuro nu bata sabre me van free nnia Shadrack honom na wo mfi ase mfa mahen nnia majoe nje so sronko na wapom te sei ami adom na yesene nora oh sa na no bi nem krom sa me akwa eni na so wo ba bi Shadrack yes you o de ni ache Dr. Mensa sron so okoye de o say I was na yakupo ti wa baby on na no kushi abunsa asasi we so wo da man na nwene de o te me hia o say na me cool tech say wa no tech o hia no Dr. Mensa side dog me hia no obo bepo no afri sa otumfo runabout na work etia no suma say onko Coastal Pharmacy doctor ofroa onko onfosro onko Fred Mens onko Samdura Samenko na wako apitanko ono akra wo ye wa ha na ni hwe anim ne suma no nam say wo hia no wa ha na ni hwe anim o hia wan so no from doctor me hia no ene ba bia me hia no wa fa ba bia na wo ko no ba bia me hia na enwu wa no hia o minim sa Shadrack bet ma wura ba bia me kan no no say emu achinti traffic wo sa tino na mfomu na nyeka driver no park wo so Dr. Dawood we dey defend no asembe ba emma o enye de a what's up Kwasi ase sana hene okay na kwada na tepa Kwasi ase sana hene yes to na ye na fotofo say na say no sana hene ye obi o sika krafo say no nye no anam as a why is a finance minister finance minister finance minister why is a finance minister in sana hene na pema sem no meta abesra na so sana hene ene wanya kire na sana hene no sika ni nyina ono no ho na fa na o ta aka say ya mentamba we dey yako wanya hwe grab nya sase bikura na agudi ho agudi ati di ki hia o nana ya chia opi nyame nhyira o nyankwada nia fire shase fire ko the wood ointment okay and the bonofosi in the sra tinda senanka as nko fum so a tindo se caterpillar aba ndo anu me chi say odem the don't tell just my dosa baby biem I tell you don't tell muna ofa Shadrack the bibi to sa go at na and over can say but I say ye chia etifo ne ahwefo nyina Dawood ba hospital said the medical come on Matias no you go so ye adwumaden na doctor be call hospital ho men kai etifo say so obi a won to Dawood ointment ne bi no omomo de ase ye kasa is ade asan na corner shop na ya tumo chena onko the nearest pharmacy onko over the counter a be friend a drugstore okọ ba bi eton abibidu e friend herbal shop a also pe Dawood ointment ne to pay me no openi bi friend ne efree achimeda my no also a Muslim na okoye salawi ya no friend also first na ne koto dweni ni sisi no ntimi nkoto nye salary ose be se mfie nsu bra o ka kire say doctor asem amekan nyankopon hata soro ne me dance ni ose ya de na ha no enti unim say one day o mko odwuma o mko ye salad the way a o koto na enkoye na ne yongo ba ko hwe no mu wie ya na obisa ne say baba na ade o problem o koto dwa na osisi no say ai be se mfie nsu ni oh no say we got Dawood ointment ne capsules Dr. Dawood ne topa ye ne na dubi mine friend ne no nua o friend ya no sha say doctor Allah nshiraw Allah mu adwuma nkoso Allah nyo o man kwatenten che so kan nshira se wan ansa no obo ni dia kire say o frefre achemeda na ne hawo ne say first no ntimi ne kotodwe ene ne sisi ntimi nkoto nye sala enne se watimi aba abaye sala akoto asore abinua enye nwanwa unim se nansane na nra me wo ha no ma me bi frɛ me okay o frɛ me na o say
me das you aduru na o kire me no makwa akoto bi see na me say aduru be me de mama me say aduru hey Kwasi Boafo kafro na awuku na me hwehwe no okay wo se awuku na kire no okay wo se awuku ana ka kire ne say onkoto Dawood ni bi good ti wono friend wo dim say me na me say na awuku ka me hu am de aduru be no yes wo se Kwasi Boafo ni ana na me say o kafra na awuku na me hwehwe no na me say okay ne wa wrong number wo so akwa akoto bi na nensa se wotumi o se o bie pro na nensa ehete ye na atwe ne dwoa wo no moto mu nti o ye nensa ne si ya o so ko mu a this word nensa ne mia no baby a ndi se ansa na watimi akwa nensa no wow wo de sira ye no wo se ade chiye afi nensa na o ya afi dugi so ni si yes afi ono ankasa watimi atinim dwoa na atwe no moto mu a ye beka tempompo no ejai bra ye come Dawood ointment ne topa ye don wasem ye na ye nwie eti man ne frɛ nhyira ne aseda no de maye na do kan ne sɛ doctor enne sala me be ye udin na me de ye sala sɛ ala man kwatenti mi ni sika sɛ bia me de to bibia be da wase na mu minim sɛ nhyira wɔ nyame hɔ no e mani pa kɔ nkan wɔ abrabom sunyan fie pre asɛm a wo kan ya man ne do so onya accident motor accident e be ye de ne kɔto dua nkwanta ye yi na ma ne ho ato no but say ne nsa left no ntimi nkuam after accident na ye de ne kɔto hospital no o say o ti radio ho anote say ye ka Dawood ointment ne topa ye ho asem e no so ma ne ba ma ne kɔto bi sunyan fie pra asem ne ye ke ma ne say onom capsules de Dawood ointment ni twitwi ye no o say first na obi o ye nifa o de benkum na ye ne bibia because nifa no ntimi enkuam te say de wo kire also that sorry ya fe ofa brush no all of the sudden onu atimi the brush no e paste or the right no e the paste otimi akon mu a ode twitwi ne sen was in the wife na no ebisa say na ade na on say duru no doctor on the way duru na wi but ye na ewisu ne ye na etimi ye de pese ye de ye bia yes abanti bi na o shempabo a okay ni shoe owura burade ita wo na wose bra wazi menya ga bi kura de ne kodam a ya duru dem no me pese me ro shoe but me wura edem on so be say or so ntimi nhyɛ me so da na single room nti e ba de sana mama ga na kotena dem nti okotena dem ho no na me masa ba abonte abesa nso te da me ye du abonte ma wuro mpabo na gu abonte ho no na me de me na twitwi e fom ho no saa na che se enka na wo me na awura fo na che se jai so still kakrab kam oso okoto obi no okay no ye na ju se obehya se se odware anwumre bi e beda wo de be fa ne nan no mu na opia o de be fa ne nan no mu no ahye ne mpaboa wo se afidie saadie ni gina on se wa kwa na dia ne ba na ju se onko to Dawood ointment me fa me nam na te be ya pa be hyehyu emu mo no etu be twa ehu edru no ye ka ho asem ayi obi create bi ne ye na akokɔ ani ma na akɔ ani aye nyina na ate eti ye kan ye tiefo se ba bia wo a wo tie nhire fam bia enu a ye ka ho asem ye Dawood ointment ene ne topaye ba bia to nro bia se ye pharmacy over the counter and a herbal shop okwa to ointment no na totopaye ne ka ho wo to ointment na no atotopaye na ka ho nti wo ba bia ye wo ya no for ointment ni twi na nom capsules no they said they wo ka ye nua ba man ne mpabo asem last 2 weeks ye ko bi eto na from Techiman to Kentamko Posini via or stop here no more quine so. Oh, who said he said Dawood atade no friend or colleague back Charlie. If these people where I use them products way fit for me. Was the first in the 9 on to be boot ni boot no. And so a jumay mrat say she boot no. So she boot na 9 a reno Dawood ointment drive a new na yonko driver ni na chair is abai or thought Dawood ointment ni bi ebejai also kan also okoto Dawood ointment ni bi oyiso last 2 weeks me say oni ejina ho bon nkoma aka chair say edro no de ye pa ye nka chair doctor say good obi o ho shebutu ne cha no feel sa de no o de thought Dawood ointment fast stress ra wonan no ho
na hyɛ wo boot na nom capsules no pain bi a wote yeah your numbers no doctor numbers or the dwuma is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ghana baby a ton no bia baby a share fam obi etie bia na say one e wo social media Facebook YouTube o hwe anase wo tie ya edro ne ye Dawood ointment ne topae baby a ton no bia wo de kɔ sasabro okotodwe eye wo ya waposo obi da sorry as ye de ma na abobɔ no minua bokoto Dawood ointment ya wada se wo da ma de achema waye de esi abono ade achia no honam nyina na brebre no obi anim ohu abusua anim ada bia o de hye no na babo ai za ba ifu wi na ye ya asem ya de ya bokoto Dawood ointment eno ano no afi ma men kola afi bebe na ngata ho Dr. Dawood wono ankasa atenase doc akwaba na ho ye die otwede amponya nkropon adaroma me ho ye da alasi nyame adom yeso ye ho ye doc yenka hospital ho asem kakra Heba hospitals na obia kabi Heba hospital but wo Dr. Dawood ama sisi ebibidru Heba aya kono sisi obi yare no so okọ ebibidru fo anatse Dr. Dawood Heba hospital ho no a like okọ wode ani je eye ne se de okọ ai abrofo de yi bi no okọ because onim se de ha ne bia na okọ ho ayehu ya ka kire no ni asayare ne de free honom secret ni edan because last time me ba honom me ba ho me ba na yes doctor ni ho me be tool lady bi man bi wa ni me honom na me wura mu adan kra me no kasa mo ma me on 25 anom ti sa ayi ni su ayi ni bi kan me capsules no na ma me bi wura mu ne obana ne nana sene nana sene ba ana de ba na ma me ne tenance no to sa na owie da ni se chine se hade mia me hwese de tie na me ho ba me den hu se ha ba no me hu se me ho no ne me kasa kire me se me ho ba me den doc da ya because me da se ma me chia atie fo ne omo jo so shada akadika aka bebre na meba no adanse ebipie we ma me fe no ntwem ansa na makoto no ma me bia owo achim kede a oton kuku em se shada akrefi ye be ya na ofre ya na odi adanse koko real o se na ni koko no special anti obia ta topa na be se mreka kre ni sisi akana to ho a che se ontimi nkoton koko ni bio na obi nso a ono so ba beto koko ni bi oba ya oni ho no no bi se na kira kwan akọ ni fie ko bi sansa na de waja koko yi no se de bi o menya yo na mesisi no se tenase ni nyina ho na osisi nti na waka fie akoko no ma ye onye bi ma bebrebe koto Dawood ointment that's right and in the capsules na be go o se asa agro o so mama koto Dawood ointment and in the capsules no de bre no so wa ye dro se firi ne nkora abrem besi sa abrewe but ohun adru a eye adwuma se esi an wa san start eye ne koko ti ye ma obi ehun se anti emina kokora wa start koko e okade nti kadefo mpacho anti emina aba o yes bia nkoto koko ni bi no Dawood Heba hospital de ma adwuma die dance runkuni on se ye ba ayaresemu a ye field na ye wono ye traditional medicine na traditional medicine na no broad okay mu trepa ebie na involve niama bebre edu ba bi mpo a plant na isi ho no as a whole no your part of plant your the stem back your root your herbs no leaves no habana nkasi isi ho sa yes na your on the stems no so ewo ho enti ebia no yesan won ne seed the fruit so hu adana etimi koba se edua baako na haban etimi sa yare ewe but ye wo yare afoforo nso so ho no mu a na haban ne nsa na emum je so ukofa na bena yes that is traditional medicine
This one took to ni answer. Because one who say, "Ohe nipeduana." Ujina na opeja won sase ya nipeduana kwa na sunu bia na de yes ohwe duane si ho na fini ase kosi ne soro no esunu bia na nyame bo ahaban bia no e wo nipeduana kwa bi so okay enti no se wo betimi asa nipa ne yade a ade se wo hu nipeduana kwa akro na chimato na ba no ene ahaban no duano ne ba bi kro pote ya nyame bo no won ne seso no ansa na watimi dia ya duro I see okay well, the traditional medicine no this is a who say we and a combination of herbs. Okay, yen hwe mahogany. Okay. Yen impa say obinya stroke now the mahogany man no eboa no e man ho ye den. Okay, mahogany kro na no obinya kooko a etimi no. Obi a ne moja awe, onya kooko a onya mahogany a moja no eba. Mahogany na wo. Mahogany kro na so no eye mmemmadru. So na en hefa. Okay. Okay. Yakofa te say otie dua e frɛ no otie otie no obi wo yafunukura ekum no ni sia yes say dua twan ayesa homa obi sisi ye ne ya ejai obi wo ho a ne ho aye grow ntimi onya ho na ponu ye nmre okay ede ma ayi na otie no eye man ho ye de oba onyimo a moja tu no ye de otie no ye ma moja ne twa hwade o but ofa otie no abena no na be fa mahogany abena no boma ye memadro adenti yes that is how you combine the herbs nti ansa na wo ye bibidro a betimi aka se adura me ye no esayade no ade se wo sa secret we mu e wo mu ansa na watimi asayade okay nti with this adoma chede nyame de adom ye no ye ka se won se Dawood nyame ye adom last month now my appointment said the Kwasi Board of Traditional Medicine Plant Medicine yes Mampon Center for Plant Medicine Research so okay the engineer the adwe ekwohwe kwan e be fa so ama bibi na chese we imagine say e de na o man panya hu say e wo wu mu a so da bi papa we bibi wonu mu me ma no ko Center for your friends Plant Medicine Research. Man program him ho no. The man ko no okoboa wo mo ho na ebeboa ama haban na nura ye de wo man mu no. Edimu. Dudu wasa na ye de mo. Looking at the population of Ghana. The population of mine crisis here about 70% na agi abibidura tum. Sisi. Yes. Wow. Ohamu nchichemu eduoson na agi abibidura edi. So first me emfanya view. Ukonu ma na ye ka ma before bibiduro de hwe nsisi eno ana nti nyame aye adoma oman no ankasa wo center eye nhwehwemu ekọ ahaban mu so ho eye nhwehwemu ekọ ahaban mu na ehunu de ewo mu na edua nhaban ne bi na ebetima aye aduro na aye ne kwan paso ama obi atimi ayisu no eno de kwan ben na sisi ayeso ye kwa akoboa se o man no betimi abibiduro no ebetimi akoba bia na ye o man no nso no enye se bia Ghana nko a wo na mom ebi betimi akọ amanone na o man no nya so mfaso eno titru ena sisi aye pese ye okay because obia edidi enom nti yade e wo ye ho kan ye ho nti once ayage traditional medicine na tum no kwan ben de be fa so a ye be ye ni ye okay na o man nya so mfaso okay yes okay yen drop number no bio Shadrack Dr. Dawood numbers na 0244 88 64 37 0244 88 64 0244 88 64 37 fra Dr. na obekasa okay Dr. Entwaso etino eba no say ya se no de obi a yare bi ha no 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 de o se me yare no afi manantia mabre men ko ba bia bio unsa ade ba akon ha nkrofo no se nipa ne yare na ne yare na o yare no onya na duru a na dwe nyina ne se yade ne ni aduro yade e bekum na no kwankro yes but unwi a and that's one sign okay ansa na sa yade ne betimi akono onipa ne ba Dawood Herbal Hospital ayewo adweso krapa na yedi kan hwe
ebi wa asan se chia we chia na obi abeyi card mako 51 51 wadi onum baako nura wanu magu ne yam but ye hwa hu se china we chini abre na ne gidi asa no ene ye wo se yenso ye nim de anyame de ama ye apply ya ka tro se maame ana se obanyi ya de we de ye hunu na mom kofie na otwe mienu se nebra ye mfa dro bi anka na mom Daud mi wura kwa ye mu na makofa nu bra bi a enye common se de ye dro bi a betimi anya okay eno nti na ye dwumade da so nkono nti bo se metumi ka na mekosahwi mi wura mu ha bi a krokrosia forest yo forest ohu na makonya botra ye hwehwemu akopen haban no nubra no na maka bom afi ho na wo kwa apply for nipa no hu yare ne bi akwa hu sa nipa no na bakon ha na ye ne ya tu ko pedua bi a ne seso te se nipa bakon ho a ye de se be kro se de wo ka se nipa kwa no nipa ko dua kwa no nyame aye nnua nso a ne suban te se nipadua no a te se obi nsabu a hwade ye ahoma bi ye frɛ no krokro do so nye na ma yita no anu I didn't na mata no anu ekum kro nti wo fa krokro do so de be ka we ote ho a obi a wanya osa na wa batla afi enko no onom krokro do so ne ote na beko ebe kum kro no okay radio ye vre bi kusie toma kusie toma te oni ma ade kro eno so ya ahoma kusie toma no nyame abɔ no wɔte sɛ nipa yɛ dwent so nti obi owo sasabro na wachinia enko no yakofa kusie toma na yɛ de ayɛ drama no neko wow ɔbaa bi wo hɔ na se abie be ma ba ne nkyɛn a ɔnte hwe ɛno de mpe ahaban wo hɔ a oban ahaban no na wodon sa ka no pɛ no wa mo a efrɛ na brewa katato nti ade nti na entimi ma hɔ nche saa traditional medicine na cartoon bam I feel also send one and anu be now ye din komo of a doctor say haba krono ano utimi de ye ma wa hwe a ukunu tukwa ya ukokro na ukra so before ba da doctor me first time unti kusie kura mpo otoma na so yo ba na so otoma dia wa fo pa akwa egu wo fu no boa kusie kura otoma na so yo ba eno boa kusie kura otoma tie phone number 0244 88 64 37 0244 88 64 37 amema example bi okay obi anya stroke so on stroke esi a nipa no fa na ewu bon se ne fa no paralyze se wadwodwo okay jojo na wadwodwo no kwan be na ebetima fa so aboa ma na ho ato no traditional medicine ura kwa yi mu a ye wodua bi wo a ho o de second bo hu se ya wotwa adua no ano edi be wai ne hono no firi ho a enu be bo so me no bo se dua na ha ba nyina epo okay wakum dua okunu ene wodua bi wo ho a o wai ne hono no nyina firi ho kosoro wa wai back ne nyina ho na wo jai no ba sa bo so me a obekọ na san fefe foforo fa e de foforo fa ho bi ono sa ye na ade yes example prekese dua o wa prekese abena nyina firi ho a obekọ na san fo ono abesan ba yes wa hu guava o wa guava na bena ne nyina firi ho a still but hwese de guava na bena ne te e light is in the skin yes prekese nso na bena no emu nyedu e light saa onya why a oja to ho am from afa so na moa ai te se wele obi a wanya stroke na ne fa na wu no yes wadwodwo no ne ye de aka ho de aye drama na wasore wow na be de no obi ba Daud de ba hospital na honto no okre si amaba okre maba se obi a ba oba beto doctor sometimes me te o se a enro ni timi ba saa na me o nyankopon edu be bia na me kura me suro wo no atimi ba wow yes well me bibi enu a de me koye a metimi aye agesa metie ya emfansa ya de nyame de a che me no okay nti de ye pen se nipa no benya gidie we mu se oba ye ho a obenya yaresa Daud Herbal Hospital insha Allah oba nso a obeto no wahu ye wo
ayi bi friend ope eta sisi kwaye mu na wo hwɛ series tie na nyame abɔ no te sɛ brain cell nyame wabɔ no sɛ brain cell pɛpɛpɛ ɛte sɛ nipa adwen stroke esi wɔ he adwen mu jadi ntina yɛntimi mfa saa de no yɛ ma stroke no and reverse me papa bi a ebi ɛka no osi Kwasi me wa de mu ya ne sɛ te sɛ de yɛ switch light off no ne switch no de mu ya me ateke said they are switch bibi no one me hu to and no bibi abi so stroke either embolism and thrombosis sentry no mu besi ana se be pai okay ene ma mienu e dey ntiri bi dey timi kan wani no na nim no achia de wo mu ni e wontina akase mienu wa adwen ni mu ba ko da benkum ba ko da nifa de wo benkum no control nifa na nifa control benkum okay de serious esi wo benkum and nifa ba jeje automatically oh okay so okay de esi wo benkum ba se na nim dua no nifa no ajo achia ena ebo kokon so a nipa na no to timi achia enti ene kokko say am fa wi yes ijao yes bebre na no ebo mo kokko ba omo afa no normal obi o kasa ho na kasa na teko kata ne etimi sesa yes obi o kasa na wa tese ne techre ma na ye titriti anasa e dudu wo nanu ontimi ntene ne techre ma ne ye ba wa fa ne normal e ba sa de bia ne ti o complaining niti stroke na ebo no kokko ye nante a ye nante o nante a dru ba bi na se o nan ba ko edu asen ba ko na wo twe ba ko na se na opagya ba ko kama e o ma be se 1 minute ara 2 minutes na ateko obu ade so de nan pimpim wa na ateko ebo kokko hwi ye nsai se ya wo yi abre bia o gina ahwehwe ni mu apagya onsam ye no kosoro se na opagya na ba ko timi ko na se ba ko ye se e o se o hu se ba ko no mo edu entimi nko enti stroke na ebo kokko when you know you did agro but Dawood Herbal Hospital aye Kumase Edreso Krapade yes say nyame ene yaresafo inshallah but inshallah I like that word inshallah nyame nipa no nya gidie e ba ya so ya ono nya abotre ayaresa enya hopre abotre nti obenya na ayaresa okay said the nkrofo di ye ho adanse a efese wo ye adwuma na obi beba se obi na kire me ha wo yes yes nipa no waso ahwansa hwede esi wo bo ase akrokre wa ware o for 7 years awo ma na aberewa ti afiri ne fie onye on ne na ti o no akoka kire o mo se monko Edweso Krapa Dawood na moko amon bi say Dr. Dawood no mo ko adwum no mo se ye be kwa akoso ahe e na oba na nyem 4 months amen 4 months o yense ne bae no se anopo frame o se me yere fisa na me se na woni se yense na me se ko fa ne ko check dem o se doctor me ko o se yense so hunu bi da na wono yere atena 7 years na onyem da onim yense ni bia and when the first time to office be a malaria be an say and there no abetum na me man say dey apejo akokre na 89 years peja Kwasi Boafo me say and na me catch row ma obe man hu hia won say obi bia ta am grem ka say adwuma first so be ma bedi de mumu media ya se kom say usika bebrebe ni waja pade bebrebe ya se modjuma wo ko transi ya usika na woni nyida wa ya kra tuwa na Ghana kra ntimi tia na wodi kokko ampo e beduru bebi kra no etua won nchene etua won nam wonim etua won nchene etua won nam but yentimi tua se no ba na Baby, it's me to any man, but Mrs. Doctor Casimo, no, you're another. How much piano? Obama, the Obama different from Obama, say Obama and Benano. Don't come in, I say, Pija, the doctor say, Papa, I know about that. Oh, if you are, sir, now Robert shall be moment. I said, you be any new, you see, I review or tea, I heard I know about Anna. Oh, be a infection, be a and I just say. Said the end of the street. Let's be a take a ribu on my bassa or the bam or Bakuman, so I come and I am Renzo and so Doctor drop it 89 years, no mean say Uncle Crawford Padenza. Share.
akokra no friend ntoma obeba me hospital yes mama na peja na what's the doctor who can say peja apeja kai apeja me adona me 80 say came yes in that every day they aka no 80 no even na me ware me last wife hona we did them go hona be did them go between 1825 na me pedi o yesham ka sa hwehwe no we do match ni di wata mrante no me start afrefre na poma bi e be kura me tell me tente we have the akweli utri ho 0244 88 64 37 0244 88 64 37 unum na no ma me bi say otie program we yare for 3 years otie program no osresa yewie program no be sine on kai ne yare bi eko she na Dr. Dawood ba mo asria apa ho obi so apaja Dr. Dasi papa na nyame insha ni adwuma oye because Ghana fo nyina hu empo omampanye hu adwuma pa o ya abo abaso apaja do akoto Center for Scientific Planning. You had a honor, first, so I make up a Center for Scientific Research into Plant Medicine. And a Center for Plant Medicine Research. Okay, trying to first never crowded. CPMR. Okay. Dr. Nyamisha, Dr. Dawood, and our training Kano. Nyamia Duma next week. Now, just send us your best doctor at us. Saturday. Onum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sport. Okay. My emfa sa kwanya isu na yema enua uku. Ene onze ode asre sembe famu no. Wase pa o. Yemfa sa kwanya isu. Na yema one na busu nyina ya. Oh what dey? Enra chi emse wahwere ne papa. Uku. Yes. Uku papa ti ase dada. Ne papa. Yes, ne papa. Hey. Oh, kafra. Nada uku. Nyame emfa onim na onim se I don't very criminal. Ni je sem se ne papa so ye Muslim. Yes, ya pen crab. Mo de do. Baby ne papa obi ya ne nyame yesre nyame se nyame mfa ne kra ensie yi. Emfom so bi a ofom wasase su bia no yesre Allah se onfa nche no. Amen. Papa ye bi oye wasase su bia no nyankopon ehunu mbobo na oma papa ya oye no oni so mfa so na daka mrem. Amen. Dr. Dasi na ya de anyo enne Pauli ho no. Aha. Will me the videos be send wo hu. Aha. Hwe ba ku bi a ye funu pa enkramofo funu be de no akoja kramoni funu atofom eye jifa kra eye jifa so kramoni ye de ne kwese ye ja na hwefom if oti adakam ofri adakam no abebo fom pum na ma terafe ne ye sa atam no e momo ano asesa ne na sa gu adakam aden. I think say more mortuary and weight department or what. So I don't know. I think say an amount to enche ebeba. Dr. Munyang Bibi, health minister and so my very good brother. Munyang Bibi na abrusu munyina no. Sometimes no cry nim yare a ekum nipa no. Na de di agro. Sure. We end up say besan spread yare be. Yes. I dey we cause no. I say AI unbecoming. Yes. Na onim say nipa nso wu a yare hosem. NSC but e ana adane te said say be ye nigie no ye bia agudie owo nso no nipa no wu a bia okọ no onsan ma bio ti ade nti na wo say yes and the question was ye bisa e ho ne say nipa na wawu no ene ye nhu ne bio na ye nhu ne bio no wo nso obekene bo ana nti bisa ho say se de osida ho din no nti me nso me be ye say ya na
o tu hu fo ya ma se ye funu nyina chese okwa yi ase kra enye du baby a nya bra hu bi wo nto wo a da enne metwa mu wo enra me fa konfanoche emergency anymore na me drew ho no na me kai bribi me slow down say ana mani si oba adan dog hwade a meken abusafo ye kwa no play na tu me pa cho wo de ko Facebook ba ye na ko hwade tantan bi a abibifo say ye Ghana for ye hwia ka odina ho no ono so atwe ono so de odina mfimfini no tia ono de otiase nti odina ono ne twa ochofo no ne twa foto wiase pa adan dia na se dia fe dia kosu ana funu ba ko abusa de ko Facebook enu ade no kura ade efuru mienu omso to obi ni yire o mame panyi we si awu na nim odi gina ho mame panyi abrewa o na abrewa we ya wu na mo di abrewa beto abrewa beda adodwo no ho no tese o ma de da no nti ya de da no no ya de da no nti wa se ya busuan ko gina ho twa ene twa se sa ti twa foto abusuan no ade no kura ade yo ko hwe mpanyimfo mienu a wo ma wuo hwe ko hwe mpanyimfo mienu a wo ma wuo no nanka ya de wo beto mpa so ya be dida wo mo o man we niam bi ya abroso abroso papa ya se ko tu na ya de se flower ba me no so abrewa pa wo jona hwenanim hwe abrewa wo gina ho ma me panyi abrewa we na mu jojo abrewa we body mama maami si ya hangino se ya ne den yo se obo de ahoma atai to ma bopunu no mo so ba ende yo che se ya de da no adan oh afere sabi Jimina Dawson se de sabi Jimina Dawson tu nyina nyansa dog mesema na otu ya sheda kasa sen we abde ya kan ya so ade chi abota ne yehu foforo adentina maame panyini we abrewa papa panyini ogina oni sakora ene maame ya ma twi nanim pons ya ogina we ma twi nanim ato nano papa ya ma twi nanim atare nano na se papa no wakwa gina ne tian kwasi wan na ejimi abio omo twa foto tio efunu no kura mo gina ho no wo de ko Facebook na ko hade mo gina ho no kura no hwe omo kura ma bre o omo bre maame na bre efuru bre papa no odma odno ho atwere dan kakra wa bre ha ubede no akwa sebi Muslim ni funu sei no ebinsi ubede no Muslim ni funu sei ubeye den no akwa Muslim fofunu ama na akwa sei na maame panyina wote seye pa maame ohwe nanim a wanya kura be ne 75 80 na modi abrowa gina ho nyina se ahangena tare ho se ya chechiri no ye de gina ho o antiasie bia nim se de ye hu se de se mpanyimfo amfom na ansi fom a misi be kwasi owu enya ya biowana ewu enya ya bio wo mama wu enya ya bio obi wu enya ya se ewu onipa wu na ye deda no ejina wo se na ye ne twitwa picture that means owu enya ya se wu no enya ya bio ewu no se dog enya ya bio na me hu ye mobo hwe ba ku bi ebrai wono ya deda obi awie no a ye na to adaka mu no akwa ba konso Pauli fa ba ko eto so maye na o de ye nhwa ade enne ekoso me the person the Dr. Dawood wa sei hwe ono ya deda obi ede obi atufu ndaka mu a ye de na hyeka mu no mu de mon ko hwe wono nso sabi jimisem bi a abantie ba ko wono nso ni jimi pa etare no ya jimie na mabunu na ye ba no de sabi ebinum jimie chese nyansa sei kura no ye nibi maame panyina brewa we sei pa hwabrewa anim a wodi gina ho hwabrewa na anim na hwa papa yi a wono nsusu gina ho a ya bono coat waji ni suit na ye de ne mo friends gloves so de ben yo ye de ahyehyɛ wo nsa na wo gina ho na kwabrane akogina ho no wone maame ni twa photo adan
see me who you know. Now I can't say Branton no so wu. That be one do who you. Di na me so born any pre. Born any one do. One do one wu you. Doc, Sanya Manema say, and fan no men macrum. Because your tear city to bring moon, no, none you say a tear. David. Yet the departum pass. Yet this will be a wompua. Now, who might say, I queen and a basse. Yen will be one as a Yandano, and an intuitive picture say, dear. Send the I so simple to the sense. Baku and Rabaku, dear, ye or not the above was yes, no chance no numbi. I mean, we, Tiabo, dear Channel. Now, wouldn't him say, the amount of so much had the jar to me. I got them, and we see a boy, Chong. Now, Baku, so, one of the cigarette I could cheer for Nano. Anna, one no, I found no cigarette, and one or some. What's on what you what no added cigarette and was so unwatching. Bakus in enough for Willie, me patch off about Kubina, taxi no. Yadina Aquana took a more quibit, Aquatraca, or Chopajad and now 2 women. Mamebo, all these things, Christianity. We, almost see more. Sorry, me person, me sorry. Ejinamu NSC funana. So bo anu nkwa sorry. Papa we anu oni anu nkwa sorry. Sanka asori betimi de omo na si forma masadi we enkoso bi o. Because obi the asori nipa no kwa sorry a. Eni kwan se saadi we. No bi kwa sorry be de say de esi. Hwa kwa we so. Wo de hwe de omo ye hwe. Enura de en kura wo de we so afoforo hwe we. Hwa abanti oti abusu apanyi se bi wo so to pa no wajimi. Efuru ni ya tete na tare. Busuapanyi wotu hwe efuru ne ye twi anim no hwe efuru hwe de ye funu obi awuo mo hwe de ye no pa boysi ye funu la ilaha illallah oh my god efunu na ya chechire ne ye na tare ehonom oh my god ana boys na ba fifa anwea pa na omo di twi funu nanim ana efuru no so ta efuru na bre efuru na bre Ghana say mama efuru bre adai ko Facebook na ko hwede obi ye obi ba wawuo na busuapanyi te wono mo so atwi dani na ye odi hye sei na nanom se na nanom de ona esi fom esi saade we ya no ba say we enye we a adai enye wo kan me fi se bi a tunim so mu di agura na afache bi bosom bi no ma de no enya bosom doctor enya bosom se eno kwa kan se akuaba na akuaba we nya o ka ta akuaba de so mu di twi da bi enipa no abusia ko Facebook ko ade e ko pa matade no e de hye no ye dai enwanwa obi akota atade di adeda ne funu se mfa nche funu no na bye abusia no wei eno ni question ese ebisa abusia no wei mabru na anyi twi ame yese ya abusia ne ntimi nsie no omo nturi ana timaburu ba jirjiri ufunu sei na wa so ampa se di pa wu na so wani titawo na hu na wenyina nso no o se ye hwe enema bi a abeba enne emabru no eno no o se ye hwe saade no na me home tie o mo nan si fom yi o saade no hwede akwa we ye na ni da wo kan no onye o doctor hwede akwa we ye o de hwe de we wode ne abusia de ko Facebook aseba ye ka ne se bia na ya munim se ye ha ni hwe wo de wo ye wode ne sam ye nu asis afa anwea anwea se galam se fo anwea ye nsuo ibi no an wode ne sam ye nu twi furu nanim wode sere furu nanim owi an wode nanim akotare nanim kasa gu no so hwe why say tan ready ni kanyina na ewuro no adan abodam sembe na eba system no mu sei ene obi di hye be wu mama ye ni sei pa ayi obi di hye sei adai this man Willie ye beka pa ye nia ne beka okay ya me pa cho Willie for ba ku bi no fa to suma me akwa bi a ye ono susu ye di funu ne ko
na ɔmode korɔ no kaa na efunu ne dam no mo de mo hwɛ de abantie no so ayɛ wo so kaa na efunu ne dam no wobɛhu de abantie na yɛ adan deɛ na ɛba deɛ na ɛkɔ so na sɛ yɛ gyiri yɛ ho ɛwɔ ɔman mu saa deɛ nko ara ne yɛpɛ ɛdeɛ na yɛagyi anti waa obi de hyia bɛwu awuo na nokora deɛ menkɔnkɔhwɛ a obi awu a yɛkɔ akɔsie no dɔk ababaawa yi a naano yɛ abante bi kɔ bɔɔdu tuo ɛwɔ ɛyi brafo ɛyi your friends ɛyɛ tiɛfo sɛ ɛbrasa ɛdwira no ɔmo kɔ akɔsie ne nipa fɔ so afa ho awu ma baba dam baako na wawuo no mo kɔ akɔsie no 4 nyɛ basabasa yɛ na ɛkɔ so ɛnneɛma funu adan hey ɛyɛ ne kura bɛsi bɛɛ kura nipa wu kura nkɛ yɛhyɛ mmara ne yɛnyɛ no nkramofo deɛ no bi la ilaha illallah awuku papa firi mu yi ɛna awuku nam ne baabi awuku awie ne papa firi mu ɛna wahyɛ n'ataade fitaa wɔdam ne baabi yɛyɛ deɛ yi deɛ a yɛbɛtwetwe ɛsrɛ ne abasa nipa bɛwu ama yɛayɛ ne saa nkwaseɛ yie wei deɛ sɛbe anka obi akɔtɔ n'adaka de kɔ akɔsie ne ba na mo makɔ yi furu no ato fam makɔ akɔ yi furu no de ato fam ada me re ho pa ye say bra me brother nya accident no free once of free mo ko fa no nti on say na de asa na jo be 9:30 10 nti na wo say be be de neto na de chia na me bedru ye na me kwa akɔhwɛ be bi oda no a oda fam ho din no na me kai me hu say nipa ansahwe hwɛ me nama bia na me kai hu say me ka say enra me twam wɔ konfa no che emergency anim a me dru ho a me kai ye na me so na kan ne say ye de nipa ada ne te say sebe ye kuma ponchi bi di ato pampa so na ye oh no bi say dia e di o say baby I say dot nyame do akɔhye no sɛ wɔn pushi mpanyimfo anka nkyerɛ wɔn sisi adeɛ bi ba yɛ system no mu nipa wowu a ne yɛde na gyina hɔ nipa wowu a na yɛde na tra akonnwam sɛ no ɔtwɛ nipa wu a na no kra de baako bi kra de behu yɛ de excavator sɛ de na de hangi ne funu no na daka no ana ɔdadaka no wɔ soro no na sɛ ya huja Kwasi menya sure say ebetumi atwa na wonim bibi ade na ntimi ntwa na sa mo yakro betu akwa no ho ombe ne he odi furu na ba ha no mu di nkwa so obe de wamu then dia menya sure say wombetumi atwa ade na ntimi ntwam ya punish ebinom omo ye wo hene a wo kuro no maboda wuro se free na ekọ abusua betra ma ye jojo obusua ni sei no ebe mo atwa nantwie ebe mo atwa dwan ni a set example ye de binom agents so dia what you say we are wording say twi obi anu wording say twi obi anu wording say twi obi anu mi ekina ukohia na no akwakochia na nsem ukwakochia no watoburu wadafo no aso obubi na wo we wording say kwose sefunu ne ne ma no ode aba be hia wo le Ghana so hia wa adafo wo hia na wo chia no no ode yare bia wonim ho hwe enu nti de wuo koso no because say ba mo wuo na nkasa kora hu say ye kondo ye pade na ekoso no owo pe wọ́n hu sẹ́ yẹ ní jẹ ho yẹ pẹ̀ sí yẹ wuo nti yes ọbẹ̀ mọ̀ na sisi mọ̀ sẹ́ ababaawa baako pẹ̀ na wu yẹ ana nipa dọ̀ mo pàtó mo hwẹ́ abantie wei nso hwẹ́ o obi ewu ana yẹ de na to adaka ni yẹ de na hyɛ taxi mu ana ɔno waforo taxi no ana ɔde ne tia si taxi na pampam na wapagya ne na ahwɛ wiem nso obewu na owu a wei kwasi wu nkwasi owu wei a nye osie na ebesie wo hey efuru no da adaka mu o efuru na mu ye na sha adaka mu na sha epia na sha taxi mu efuru mu ye na sha adaka mu ye na sha taxi mu ana wo so tinse ana wo momu jimi kwabrane a wo ti ase no wo akotare taxi na pampam e de wo nan uti taxi do so ana wapaja na ahwe wie ate fo mumra kuna mu de mbahwe we de akrofasa no oye o ye krofasa wo funu no so
wanu num nuro na mana dwene nyina ye no basa jimi na ba em se sa na em so no ma jimi ba pa em do timi o dem o jimi pa mo em se wonum sa na ma na me sure se eboa ma jimi ni ba mo em o jimi sa misbehave o ma fo yase na wunim nyansa ifuru na mukura na hye taxi ya fana fafom na wo akoforo ka no na ade na wo don sa hange on kura ebu a obeyedai hwɛ ayi bi hwɛ na no funu obi firi mu ɛwɔ abrochie wuli sɛ me de no ama wa hwɛ abrochie ana nipa no firi mu ukɔ abrochie hɔ no a efunu no abusua no mo meso mo mma ho mo mma ho mo de anse ya wie na ma bɛhwɛ asie hu sɛ onie ya kata so ada na ya kata so David. Onfo ni nyamo kra hwɛ nyamo na mo basie o nyamo na musie ye woni pa wo na adwuma wo ye no wo mo na ya tu amana no wo ho ana wo mo ankasa ede nipa na ekusim kra dɔso no kra abro so kra bia 50 pe so atiase nipa kakra bi na mo di achi ye nipa bebre say de Ghana ye de etubom jo ni ye de achi na je no beko no kakra bi na ese kra de ye kra mo asamai na ya bonso ma ese kra beto da no wo obi ene obenya 1000 ama wo na mabu kro no papa adwuma ni ho adwuma ni kro no so de bia wo bi wa ajesom kɔbɔ nso ana ano odi banchi ayetu so ton wa sebio obi baba ise banchi no obi ni bi eti ise nana se wo be ye na kwakwa amade a wo beboka so wo mabu wo mo papa wo mo niska so de bia ni pe wu kro no eti sa na ise de akwanti beto da no wo anu afafra akọ no akoto akone no abetra ase na kansa num bia ni hɔ a enkaye pa na nim ebobaba sa ye bedu nkramofo no so migiri se ye na se be ye na se be ye nkramofo dai se asantefo e be da nkramofo na fe obi wu ye da na ya kwa kokoro biane ane anu adi enu anu hwe abrofo sie ye se de tie hwe hɔ akɔ no ena egu no abrofo sie ye se yo fe akɔ wuli mi video bi asendo na hwe ma me hwe obi wu abrochi na ko se de ya ye no ekosie ne fe ade a de ne tum abusuafo no kura wo mfa wo san kosom to wo yire kura wo nkogina ho o tie ba wo behwe last respect wo behwe but wuti no hwan say ye do nta ko brada ka so ne hwan no hwan na ma ta kwan no ye ma kwa ma wo nkɔ ho because ye nim say wo wie a wo besa akonipam hwa brochese ye na ko hwe Ghana fo ye so ye de asase na dɔɔso ntu bɛkɔ no ɛdan yɛ sie no green grass a was cry hwɛ green grass me say utimi nante hɔ no kama aha ubetimi akɔtena sent bia sent bɛn sama se ye wutwama na etu wura saa aporo waa hwɛ ese kura omu de bi hyehyɛ so se yɛse yɛfrɛ baako pia mo nkɔ yɛsɛ nipa no a yɛmfa anwea engunu so bio yɛbɔ saa ne yɛyɛ ntɛ dan ketewa ne yɛde adaka na abɛsi hɔ ne yɛpia hyem ne yɛde ayi blocks akato ne hyem ne shim me say utwama na utwama ebetu hwɛ we ya abrochire de no nipa no wu ye no hwɛ enie wadam o de hwɛ o hwɛ sɛ de ye no ye de no ato ade bu kama hwɛ on sɛ broni bibini na awu o de hwɛ sɛ broni bibini betime de sa akɔso ade na esi hɔ no mu a bibini bie ni wot yaban de nsa koso ade ni eno asabu gina ho na bia su na musu untimi mfa won san som o twa dance gawe asantini o Ghana ni eso musu nyina ya bibifo su yare wa feri bia na nipa na yare na mto de film hwe o de hwe untimi mfa san kosom on sa brodi bi gina wono na dwuma no to mo ma kwa ma won kɔ ho ɔmo ni hwe ɔmo ni hwe omuni onwade ede na tum yemfa funu nkura yensam yemfa funu nkura yensam ntwini mfa kurum ohye ade e glass no ne apia hye omu wi ya no mo de ye wi ya sie ye kosie no ye de ne kɔ nya mo chiro omo yi na firi mo chiro mo de ne kosie ya ye bi bia wie ama mo hwa mbahwa mo ampata mo hwa mo de bani abeto mo die abo na de ne kro ponko ye de
Ghana for ye near tie ye de be na kwasi hwe bibi ya asante for ye de no first man answer one na do mo ye no hospital ho komo be yi na beto fie no ye be dwa no ye yi ni motuom ye yi na ya bo pada mama be kire ne ma ne nyina na furu ne da o kan se ne dwa ne pa ofi za nya ya na etu kan na ko fa funu ba fa na ye be dwa no enne ma yes adesiedie se de be de nyina abeka ho no because that time no enna na ye de o de ba na ye de dwa no bibia ye dwa no ofie but say ye hu say ni bie ba nti no da bi ene ye nye bibia o mo che ho no eno an say de be fie na nipa na tade o be che no de ahye no famu no bebre no ye no yare bebre na monkwa de gise de funu no hye mo nsam na mo de afa krom mo de chiri krom na mo ya acrobatics e de fa ho na aka sa photographic na mo sa de say ye na fa ni sa me say odi hye wu amane e wo hu photographic kopenta de e dada kope ho ahwan because na so ade be kro no eno one bill eniema e ba hye de be hye funu no nko an ya de ketwa wo de ye dan tebe ya oda hon man wa ekutu no bi akasa amami ni ho ayefa na ye dan we ye yini wi ye na wi atade ye de hye ne ye de ahye no ye na tum adaka no odam no nya fe ne ye be on se we afa papa hwete bibini bi ejira hu bia bibini bi antim fa ne sa so ade na esi onum enye wadwuma no no ukwa mo ba pa untumi nkosom abroforo ya wodwe ho no na dwuma no no to wi a onim de obeye obekini no no ma na esi so no ojira ho no na dwuma no no mo de yemfa furuma mo na mo nkɔ no anwe o se mo nkɔ ne dan o ye hu de mpese mo kire adai na nanu we se na nanu do on na esi fom because na nanu betimi aye no ahyamra kronkituom na ekɔ enra na me ka kyerɛ se ukɔ branfo a krobi ho ma na otweda ebo no ndu a wapɔ 10 no wapɔ anopa 10 no akra no akrofo so mo start anopa 10 wapɔ papa na me antena se eno aro no yapɔ amafo di so o mo di so enti be de enti na o mo di so di ana we se o mo ntimi ni so o mo di so ama na ye kyara na wo de wo ye ntimi nhye bi ne ye jejare saa ni etwantoma ye se wo twantoma entoma bebre adai ntoma kra do so cha me adai de bia aye ntoma da bia aye ntoma de ya na ye pe ene aye entoma star hodo aba obi awuo emu green emu pink yeah no edin nana ma yenko yedi ma bibi aba nipa no wo omra na ye record on the ba okay ye beka ho asem wada na abrechire akoyi ne ho ntoma no akeka no aponche na keka no no wada oh ebia na wa odidi wa ohoro ne nza wada no de ne tipem ayepono no aponche ne tipem ode pempro no ana aponche na akeka no akeka no moja amanansa na maame na bubu ago na no asap ye be hunu kuro ni wuli mo fanto na ye nhwe we pray na mo fa sound no maame na fa tape no maame mo fa tape no maame na membo na mo wuli mo nyima ye nhwe waje ko ode ko soro kono so kura dia nso hwe no ode beba ebeba aponche a obi ada woni dem na aponche de ni tia bum akoka no oka de na ntwa na nsa nipa na bubu agufom hey what the hell na aponche waka obe hunu krokro ofirisu aponche ka abire bi nim ho kwasi ene dia adi se aponche beka se okeka duane endi obeka da bi aponche tibi kadipa ada kwasi waka duane no waka nipa because aponche ukura ni mu se de kura na niti no yeso wade be pemu but so obi na no waka de bi mi hu bi da kura de bi nim se ne nan no be dwiri na odi ni ti pemu so ni ti na yeso de pemu aponche de ne nan asabo yaba na yaba be ya kyerɛ mo maame a ponche akoka no na wabubuo ontwe kakra bi delay man betes nsa yɛde siska na ba so yi papa yes okay ufre na bae sante achimbumfa
Asante Achim Bomfa. At the microphone, watching one. Oh, David. And I said, what's a bro to a Peja Brasso? Beat my pianist. Peja. Yeah. So never a fee who you mammy. Sabia wins you, Tracy. That's a Oferiana. Me ferry, born in a dozen in our quest as so much treatment. Okay. Money man. Bro. 26 years. 26. Ufri Asante Achim Bomfa. Bomfa, okay. Bomfa. 26 years. Me bana so agiskada. Ye be sha se de enkomo na mu pese me hwe usika sem no se de tie. Wo so agiskapen. Waji sen. Maji $10 million da. Waji $10 million. Hey. $10 million. Maji bida. Ano wasa aji sen. Na masaji $100 million da. Bruni na de chair. Bruni the says carry chair. Afi be mo no. Okay, $10 million na de ba ada kumi yi ba ya no. Last year. Last year ya ana onya $10 million. Dollars. Ana you know 100 million nso e. And also by last year no papa ba ko penny di madanse e fene revenue bo akra. Ekwambe so na fa ya onya $10 million. Okay. O fa so onya $100 million. Na ye de adwuma. The only say me hu man bi. Last year na me bo aman no. Last year. Me bo mine wo like man no nyini ba we billionaire ba watena Germany ho ache na no ya yarefo ntina me koton me father furugu ana me hu no nti me hu no bo mfa jan hwe aso obi atwa na bo ana me nso me gangster pa me gangster nti me hu no na me bo ano ba mine no ma be jana si o e fere Mr. Sakode ba no free tech ba ni chiankasa ye leak mango ase ana me de mine call nti me de ne call na mine no ishira me no ma me 50 cedis by never na say me nigga bi na de ne call ye ba nigga na de me na mentena se ne na etie no ana me twa so nti e wo mu ana me bra ka kire me say me nkwaji mi soja ai me nkwaji me set no person de me ku soja e pe 10 million no ho na sem no there be say me din komo na be si 10 million so ana soja ni mu ho no mkoye me results no basa ba mi wa na me results no medical ton all calling senior high school ba makwaje fake na de abrɛ me nti ma me niggas no e ba me so ti kono ayi agogo won wan ko mu twitwa me na me de me ye ha na me de me twifiri me ba o nkomo ani me di no me tie ni ye pa $10 million awoje ye eno $100 million awoje ye eni usoja sem no nye no na mepe kwa ofa so nya $10 million wo ye di adwuma unya $10 million ana me cho say e man no am ko fa na ba wo se man no ma 50 cedis o ma me 50 cedis ana ushira wo me ana o ye den ushira me ana me ba enti me emu ho no ana me bra asini 2 days asini 3 days ana me bra e ka so odem be ku soja enti me nkwaje me results mra me bra no soja me fe na Boatin Freddy Boatin ba menim ni din eso so me antiba okay oye me antiba ana me de me yimani ti me koye no me kwaje results no results eso mo de ma me enye enti me de kire sa de Vanguard boss nyina ma ntua wan sidi ba me pese me hu nipa na me bo ni dia ne nipa na ba na me hu no me ni share o circle ana $10 million na so e ba na me gangsters bi wo omo ye fit pa e fere ba ko pelatu ana e fere ba ko abe omo de omo kono ana police fan kasa sa blame MTTD enam sa e de na MTTD excavator MTTD for na de breme cha fa ede mo se me fa nya adwuma wo mfa police for acho ana ade ede acho machine nyina mensanka biska na so mensanka $10 million na ede na wunya e ana me cho say and na fake results na so ana ma $10 million nyina ba soja no wanya nko ma nya nko ana wankasa na how to bufuye me bufuye enti adwuma be na akoye ya okonya $10 million no okay the only say
Ekoye twema me ntwe resource no asa resource no ma ton dada ba me kwaje no mine person be kan kole enti me dru school wa asema asesi adi ni ka kire me an say bo su na ba o school mu agogo wa enti mo di free agogo school no police for ajo dey bi na si adi be na ba on mo ka so ba minim asem we madam fu me small boy bu a friend p me na commence nyina ma na me iska wo ho da eba o kofi bibia eboko papa onjimindi mi chese bibia kama ana mesi onjimindi da bio ese won sem na aka no me engine ni papa aya no kure to $10 million hwana de ma wo asema na de ma me okay minim se mi kuta me phone na ze me kasa me PC create me ba me father phone so kra de no ba sisi na the phone kire okra screen gu so kra bidwa nti wo utimi gina kasa me pe bia 50,000 Ghana cedis ebeba atwe dabe na ayi man ba okay me kana say we se eba me angasa me phone so wa angasa won sa kan scan say me de me san kan scan be scan come father mo na wo de we phone wo ji usika na ede na usika ko papa phone minim de ko bibia eboko father me na otumfo angasa so de be community abuchu minim you know one was man was bra Facebook na ase na jeta bra Facebook na behwe $10 million man wasanya $100 million chese ni nyina gu na account mu na $10 million se wo se scan wo ke mbacho scan de mi ni bida obi a $10 million wo bi pa na oba se ne kom de opa wo wie so na ma me 15 cedis mbu and and kodi na obi a wo $10 million betra na kom de wo scan mi ndi bi resource na kura mpo ni pinfa ka chem se scholarship wo ho so mi me ba kofi mining kom kan kure ure mzo kan kure pa pin ho kan kure woni mi no okay me no ba me ja me mo mi de mi ko doctor muzi wo ano like e koyer nduru no send out o my bibiri ba me no anjimi ntino am am boy nti wi no da so no okay wi ni de me jai ba se me no ma na pins wo obwa kofu nja wi no kanu kra na ya boa father ma me nkasa da be ne da twa to anom wi okay enra ne ya no da bi me ndum wi ena no fa no me ndum wi ena kra de kra me smoky and the whole smoky enra kan ko enra we no mentwi me de metwi aye jot obwa rupacho king size na royal business obwa no wi menum wi ada jot no mu different father menum wi jot yo mu me say enra akra ma num wi menum wi onom dey menum hwe enra anom cigarette no yes you mu different ba okay me twi royal okay me twi say go see ana me twi king size asa me na ano na me twi ba me wa kra ne de na say omo wo Canadian yi bi na che friend say refini di and the correct one na me twi bo me bu street am timi twetwe wo na yi ne nso then fala dia obi ba ko na abaso ya o mo then dia abaso na nse na mo no ni ma de crew red oh kind of trauma don dey me shouldn't first day na me bo raf no ba me jai first na boden raf no near there Zaka you know ndru ni bi and what is saying raf no hey you know as I'm stay bi and the two ketrema so na say tafri o to ketrema so na o tafri and one kasa be yo ho adwuma sem and yo ho adwuma ase na ya netie okay no do ko as speed ba me kra de mitima bobe 1 carat stra na nya me hwe 1 carat ne de fu 1 pack si e wo so say okay ache ntimi meja e wo so 10 o timi bottle ni nyina ache enya o hwe ache tiji so na obo say oh this time the meja ni nyina men wa jama na ka ba ko no ba ko de oda so bo ah red no me so bo na de me do na mkwaje odo busa Dr. Muzu me papa tu ya obo edo na njimi me so bo edo bebrebe na njimi me say so oda so bo masa na de ye ya nkora me say me hu wan mu se kai minu ya ne ba ko no me kan o ga so nkwa na onim no ba me na me choice edo na njimi ntia no metafe de ye me lai je hia
Ready no. And the Utafre. Metafre di betray. Sorry. Hey! Utafre di the day. Di betray father. Hey. Ukra Kokora zo han ko beka se me ho ba me. Fa me. Utafre red ni didi ayi. Di betray. Ha. Kofi. Va. No Utafre sa red ni sa na eyesen. Ena ma utimi de wo bere amanfo masa. Father me de metimi tafri to metimi gina also be 4 hours. Hey! We are showing you crowd bit ma ko mba bi. Hey! Metimi do am crowd akra no de me balance abere. Katwan. Hey, la. Hey! Utimi ya den? Metimi do am akra sorry so we are showing you say be am disturb one say me di do atem akoye say interview bi na me go father. Me do am keke. Ba metime di wuntimi koma bi mo ya sin na betutu. Ande de bia me ya me man dwane enye num ya. Wo, pacho nya num dwa bi no abetra hedwa. Father de bi. Hey, Njọ manum da me ye reni go bi oni money man bia oni so ye reni ga. Money man. Father. Cafe red, you draw about 4 hours. For good ana father me phone so invite me dun fu sisi na me phone so invite me create akomia step me invite a bulo be 150 and then I'm at me phone shatawale munya solashi munya me chat on frame baba enye num ya. Oh, me ma chat no say Instagram no ubetimi akọ ya ubetimi review na be mu hu di enye se me dwama num me dwama num me angasa me na otumfo angasa me na angasa me kono Okono. Pacho me na trans one on edin komo me trans mind dem. Nti wo ge. Pacho de me wife me ada pa no nim ze e friend lo wishia. And about the music style crowd ya won't TG bad won't you be why be crowd by be bona show me nko father. Me nko meet me crowd office. To oga no so no o fa ready gira no so. Okay me wife no dem nin dada. By me crowd na minim say as a hunhum ni nipa na me ko. Ema mi humo mi bi na kyerɛ me o ahoma so na kyerɛ me ana father kro bumfa kro na nka say demonic town ana amanfo bi o mu wie ba mo do mu poster tale o me the evidence na kasa say the be ya be hu say yes the make any nya na kra am wo hu say nya no mudwa bi ntina me bae ana say bi anyu bi sika ay hunhum ntokwa ana me na naka kyem say me wusuman bi wo no ho de nsin suman wi a one bo ame ba amanfo ni Money man. Father. Na me hwe odin ya ese wano na efom na tutum se obi a se bi o shiwi no. No father, ana me cho say size na me twe. Size ben. King size. Root there be root mass. Je na mo wano tutum. Oje, we need them in smoky you. Ana akwese mi onze hunhum no sa manfo no ko a obitimi eto yale na de ball ana akwese abusu agya me agigim sane wum ye de hia nkasa wu me na tete na dwa be man no to so mi ntimi mi wo fansan o se edu da bone na se me ba ono ankasa da na dwa be man top okro be mamada anya nu da me so akunu ani puku fama na ye o de nchachi obi ase wan kasa ne yepe wo ha na wo de bae no na yaso anu ama wo na obi send message wo se asema wo kana oboa wana father ya ndo so binti mo ni dinchiro wo se asem na wo kana oboa onum wi wana kai menka no se endra na so wo se wi obi a onum wi nye se enne na wonum bi a enne kura no osusɛ wanum wi na father no pɛ nyame no wana me ba because me kura me hwɛ behavior ho ano pɛ me beto wo no how a wo yɛ wo ho no chese so bi a onye okay ida say wunya bi nnum ye nti ti wunya okay won feel fit me asem na start here no asem na start here no court krom ko here man ko bi black community track na afa ho ba man kasa the court to send my mind raising me am da shatawala I know if I own you na so o da dey so shatawala if I own you I know me am da so no that's why o da fine if I own you I know I go pay no
mente saa anwum no da tuma mente mpɛsɛ to na metie saa anwum no sɛdeɛ wote stama sɛ me ankasa me music wo da bi toa no shata ho pa na feeling no hate Ghana de me superstar for life SM patwe shata patwe na nwum bɛ pa na yɛ de me life some galamsey me father ye galamsey it's me life some galamsey ɛno wɔto ne sɛ father ode dabi enko pese me so also yes shata ne fan pa we ne chati shata yes me ne chati so la shina me ne chati me de me kan kore pa ano but on TikTok no well ankasa invite me ba me phone me ton shata invite you say bra o invite me say TikTok me timi na di nkomo one on one my niggas be chati wali found ba enya no kore cause me nsana afedie de omode ba no ano edin omasesa niema pii no mu dibi eye sebi jimi wuli ten no man nye eye man back call life nti ma emra animu sei okay yasa ba fie na yenhwe nsem bi a no so ekokokoso na yenkora na ye bi honom kakra na yemra ye maami na nanoma da roma ni nyame adom obo nipa tore bia na niema bi wo ho nyame nam no so aya na yaka ibi nso ammo na ase we de na nteda na senkana na kan mire ta me ba da na to ka kire ye kura na menti bi da ne mpanyin sem se aboa ponche etimi wura obi dem ekoka no aponche ka asema aye kan yesiwe ewo manso abore nti manso aborefo munim kesi dada aponchi obi aba yie na aponchi akowura dem akoka no possible bibi wom abo aponchi o koka nipa wo bra yen minti bida akrama na kanipa aponchi kanipa odwan kanipa omudo ompempem ene obepem osisi a na say yesi o kade yente ne mpanyin sem da na yentie maame ye bra aponche ka no manso aborefo yo kisi na no din atiefo ne adofo amuntie me ni bi ntime dimdi be sie kakra ne ko ye o manso abore me dade ma wadi me na mada mi ansa ponche ewura danum aba be ka me ho ka me nso no moja bia ma me hu ne se enho hwe di 3 days na me gugugu ho ibubu kura ne mintime nye hwe jese e fami hechiri ye de ma ba bontia bi dwame numpo dem ho a na mutimi pepa mo ye bibia duane e friends aduane busumi nsia ne bi nka ma no da abo na o ka me ntia abde chiri nti ne bi nka ma no da me dadem ebrafe dimi chini konfo ye bi ha na mbenya amayaresa mune ma no dendende ameka sei mitime nante ekoba mitime mbibia mitime se samene megu esi konfo ye bi adaroma ane esuo mo adaroma ntine aboa no ka me no anyima na nyama yaresa nka adofonom a me ne mo ka sei sanka mo betu se de misi ye ya na ni daso bie nim obi oba behwem bia se ni daso enim na so na ye bi ne na na su kwamne sige nti enne me nso so menye bi di adanse yeah okay na su what bi mpanyin sem da said aboa e friends aponche okadipa me die me hunu bi da ne mire bi adidwan na mo sa kotre akeka obi kutre de oka kranche na maame ne wuye ye twa mesum no no na sa ponche ne de na kwade ntu tie maame na wo so atopro num ana boa no edi ne ti ebe pempro no oba ya no page wo so na wode no asam no ebe ya se no na wode no kwa he dem ka tutu ta ponche de ne ti ne be pempro no no be bia ntuma no ka no oka no wie ya na
wote sɛ kwa so etimi mi bu sama ame ne sɛ nto nya sure sɛ wo bi ehu aboa no wo so ofiri okoye beto sɛ ne ye hu aboa ne bi but otiasi abonto ko ɛno yɛ manso abɔre abaifo a na sɛ we ne de ɔno ani fiefo na to ano ko yɛ ɔno ani fiefo na ayensem bebre akwasi ensem bebre ade no kra si ye ne fie ho no em se ebi kra bu afu maame no so basu atache no ene ebi se de hyehyɛ omu buni se wanya ho ton nti maame na dance de na wo mu ame ame de ne beba yes me hia no pa se mfa ne mra o hefa manso abore kwa wo o manso abore nya wo fa anwan kwanta na wa fa ansa ni fa so kwa ne nye nti de kwa na wa tintin no wo fa odi anto kurum nye anto kurum ya kwa na wa kakra obebre na kwa one ne ba ne ba ombedase na de mi hu ne se no na akokra wo fi amede aye video okra wo fi ne be ye wo timi wura ne mu ro de ne kwa didi okra be ye timi for kra ana wo dwan abre kire bibia na de mi hu se ma me na sam na ye ka ne sesti ane de wo hwa eye bibi fi so entuma kata no wo timi bia ye a wo timi kaka no wo wi so a wantre fie ho wo kɔ well, I enye fie so aponchi ne bi o so abonte na be ka no. So what is aponchika? Because me we are say me buy. This is the first time I'm attending penny say. Aponchika. Me nim say aponchi be yen say what the na prepare. No the tia pempe. Nsɛmɔne do nim deeper ɛne obetimi afurudua. Ba sa aponchi di ni tie pim gate. No koka. Aka. No waka. This is the first history. We ever try no archives ni abakwasem kese ba ye ni mo mani we abakwasem kese pa bi nsi da kwasi we asem we mi hu se de meka no na aka we anya pantomo ana we nso nye ebei anode we anode ni asem we mi hu bi da na we wanso na o boy abruzo we di abruzo ai na kwasi ni ma ade a ehu ni se to me be chin to me be because we enye ka kekewo anti spirit betimi afa odwan mu anasa aponchi mu na wakwa kowura ho akoka no kwase eba bo na wasa akoda no ho den bebre kwase unsa abayisam no obi a wakwa afa so wura ne ade ne bayi pie o de me ma example say statues a toys a this is here dem bi akraman e bi a okra bi e bi a statues no bayi tunsum timbesem no wa hard no ofie o no apie ko the same yeah me de sa story me de bebrew me de abaya ya me de bebrew o de me de bebrew ye de ma me de dia me se me de bebrew me guso ne kasa na so ofere nti no on pese obaya yi but me krokro na wo jetum a ebi aba de katananim ne katananim oh akwase ya no kra na nsa obi kwa ya aduabensi o ma tumi ma mo ma ne ntosuo no kwase ehu nene za to isi eto so me sanyo du ba bia e wasa ohwe ba bia odisi ene de wode koye ofie because e dey say na kwase wura fi say ya pempam ne kekede sunsun ba betrem no okọ ha me ma na okọ ha fie akwasi na ana nyem no na yes program obi amfa ring a da form ansa akonya tumi tumi enti sa ring a da form a eye metal na e de aye akonya tumi a e be de na aponchi bi ni aha self aponchi bi yes onu de abuza de ko Facebook na ko be aponchi bi tie wa pray bauli aponchi de ye nim say we very stubborn hwe ba bi aponchi akofo abi aponchi betimi ayi ni ofro chance wa chance ofro ye nso no steps bia ni ho bia ni abo ifa so ofro anya ya no aje problem be Facebook adan tintin we pa aponchi afo akogina soro hwa ewura na ho no na okopa ayo onse wura bi better asa mangu dua bi si mangu he se bibi sa enti em se no no opese wonim so ofro edan no a aha ya mangu dua bi so na ha okase hwe mu tintin fia enti wonim se bi ofro a ayanse esi wasante mampo ha na besi mampo ha na besi hwe na wonim akwasi story bi a me de be okro no ase na no jambo ama na de bai na no jambo ama na de bai what is your matter santi mampo o jambo ama o boase
Okay. Obuasi. Mampoa ne besie. Na wa obi dai wa na we asori dai. Video ni bayi asa so dan yo sorry dan so na abo na kwisi na dia che no so so betima basa na appointment mi ko si sa dan we si so because I fan of afro here ana da bi hwe esa da bi on se hwe em sa abosia bi da bi nya abosia o asa hwe esa chippings bi ntimi ya so chippings abo ni o da bi chippings ko so tie ba ba me na ko form hwɛ wonji di sɛ ade we on ta anua ɛno so na me yesu to ofro ko e Kwasi chippings okay wo si aponchi ya aboabo ni o wo si to okɔ de esa na aponchi ya aboabo ne pa ebi ko Facebook ko be bi aponchi tie ho ana de ne ko tena ho on sɛ me yesu sɛ anua abo we su no gina Kwasi na abo wo ba ye den na ohwiri akɔsoro ho na ade a to abo tio Akwasi abo wo gina mu a edo ko fo nya sorry dan asa so dan yo ojambo ma he fan si enya sorry dan ebe ya so dan yo ye be fo no ko o tu ya na jo ana wa be ka ho de a de waka oba nso wo tan anyim na Akwasi ania me sisi abusuam na nyeo wo ma bi na de bia ne kura bɔ na kon mo no aduane no a wade be efie no amu munti anwanwasem o eto no aduane no ana wade so akola no wade so akola na akora ne de akwa na da fie ba akom no sa ese de bia me no aduane na ha na ade ba na de ye den abusuafo ne so abeka sa fie ho okwafom so okotuba nti apampan strada pam ne sa de na bedura sie ye no timi across on utwa no o chekere no o ye o ka no no da no ye nya bo na nkunu sister Nansa no eti sanjane to me ye de enwanwa ai ponchu nto ko speed ya no fa nwan so no hwiri ko si so oyo sembut but me minim sa ponchi de obi tumi miracles be yeah but no dua kro dua kro ko si suru akogina soro ba dua na ba foro ba hwese bia na dua na ayese chia kakra na ayi kakra wo ho ba edan yi hwese de edan ne tie wo de su sa onhwe Kwasi nti abo wo aponche so that say wo hwiri ya na asese aponche betima hwiri o aponche na aponche betima jampe no hu ne nan no oto no hu Eda na Miss Binye sure say sa so dan pa sa so dan say restaurant so dia ehu papa to me betima for waye mu abeha o Kwasi bebre Kwasi bebre aye adwumo we Kwasi da bia na ye tie tu hoi edu anadwa park yi so eniema na ekoso nya eniema ketwa so de na oben ho pa me ni park in the ben edu anadwa na eniema ketwa na ekoso ho ye mpese bobo ho dini enti na ka se ba bia na ye tie tu ye mi hwira ye tu ho Kwasi eniema na ekoso ho no enya eniema ketwa enya eniema ketwa anti ba ye mo awofia street betima fanimu obeha me ana say street bi ba ye mo no betima fa so atwitwa agye me ana Kwasi asori dan na wo mo asori dan ni ache no ya no mo eni ache no pa wona ache no aboa izu be kwan bi so no me sa dwena se be ye wure ye wo suru ni okopati awi aba Kwasi na nwura no ba bia nwura no wo eni adan enu ontimi nhudi na dwe ye ne se wo betima fruit jira nchense no so wo betimi adi nwura na ya bobaba nenti aponchi wanya ba bia nkogina sa asori dan so dan so okowe tefo mu da mum ko Facebook na mum ko hwe mum bra Facebook aponchi a wako fi akwiri akogina obi aso dan so menim de akoye atwede antwere ho bibia ni ho tefo wo de bra behwe de o wei anwanwa me de ese ba bia chere nyam nwanwa no be say suru say abo na eguo no aponchi no betima jampe Kwasi abo no betwe na kofom wo ntimi nhuri abo no betwe wo say ai mo de mo hwe bo no yie abuso otefo mo de mo amon ko we de make ti bia me bo na mo hwe bo no se de bo no tie na ba bia abo egiren ontimi nyina sa chippings we say so David ehwiri David
Akwasi ma'am enema wo wiase o woni me ho no won se wo firi me maame ho wo firi asame ba careful bi e wo me kwatra wo firi na muna mu ne wo ho ene e basa no a dabone no ye nsa ankore ne na me kwatra ho no obi ama masase a meto obi aso onton ti se na nse ya kwabra no ye bedi Akwasi den no enna tumi na bobo hamasa en wo puba be se den wo piamba ye na kwa bia ye ntosi wo ho na kwata abebu no ne bubu samuna muni na yo na me no me wo amuna muni ne eye susuma na ata ya aboa ade no ems eye tumi eye susum first na ya omru mu sa batu hunu se de wonya ne sabiem wode ahama no mabobo saa na ite se ase kai aspak ne na oye saa no begu nsuo itie na o ho anu ya ba osana na onto masase se na mezo so mente se mente di anka me kra mento se mu mu ni wo ho ya han na ho no asaye di obi nko obi ma na ba bi o twi fa so kwa emeni nyina kekato na tumi ehu o ya ho no so obi nya sika obi manane mmere cause nipa fa ne emam nye yize so ba be se me kwa metu adamura mo the first time it is as a man no see am no do dem from kro am na me kro no ko unpia bonten kra anya azam getu o asebum na de menzo so am life ade na o hwe na ayi no we kwa enya sanity enya sanity utrimu ya ode kra dodo me fa me ho kra ya bai utrimu ya ode dodo say na tie okay we ni sharp until it is ano enti nana amunamu ni so ebi wo ho sen wo tie sunsun be no ade no ono de oye dida guru do first one we en sa ankure guru se so wo twan hahama no wo abobbo we en kakra de pia bate se trata yes you na me kaza was oye ano no asa ko da Eastern region wo ko hunu bi me hunu bi den cause the obatene se amuni the obatene se eye ase munade ba se ubie mpuma na bo se mframa bi be kapoma na tum bam untimi mie but bo se wo sia chew se wonya bi obi a me kan se wo wa ba yare kra wo ba yare no kra na e ba bote ate se ye pia bibi good na mframa di akire but ya etwa mbati sana ye na ada na susum kro no ne suban no ni nyina ye pe cause won say because baby abakura bi a metena ye no baby a na fa costu na esi dru awia o mo di ka kwatena ho no uti se soro ho baby na kwan wo saa dede no basa obia dwane saa na ba ha so the same thing ebi okra wo mo goro oba goro bo tse nsuo bi da ho beti agidi wo kwa so a na de no na abedi wachi na de na abedi wachi tenten na goro ntu oba ya hwa na oba kasa sa na da bone bi so free anko so ho ai edio na nyina so gira nsuo no ho asase bi wo ho a ebi awuku adaye dan ye nko ho nti ebi na ye nsuo bi eda ho ne da ti hɔ na ahunu sɛ ahonhom no edi agoro ne ade nti na wo yira fi we de ye no na ye kwabra ne ayo ebrada no ye bedi Akwasi den sa brada no eda ehu eti wuta nsuo bi a de abrabra bi ata akwa wo behia no na say Akwasi ensuo na nkasa particular no e wo days a yemfa nkomu yeah debi o say enkoso brada good ensuo bi da ba bi ameti machi ho yayi yenkomu brada abana no ne kwabra doso na mu abana no pa na doso kwabra ne de odidam baako so abana no me bi so ti se bia epo yesi yenkomu brada nti omo wa abrochire no nsusu
say Kwasi Mrofo nankasa wo Mrofo ebu nsuo kyen yen pa Mrofo bu nsuo di nsuo ni ekyen yen bebre why for be o ni say nsuo bi da omachi o say there is a particular day bi a yemma obi just okra be de no akọ ya to fenso a fenso no kama ba ye bi before no yemu nsuo yemfa nsuo nya hwe. That is our problem. Nti ho no omo no tube hu no say no tube hu say Benada na yenkomu ana already no ma honko omo nim kwaso omo ya honhom sam o enura na me ne kasa na no waka asem bi omo ya honhom sam papa. I'm telling you abrofo no me na me ka me kire o adena abrofo no nso de omo nkom omo de na omo ebi kom akra de ayi no enura me hunu bi wo China ma hu se bi no musua ebi kom titi se de omo de na ye books form books so omo akenkan book na bia no aso candle no wa ye bia enura na me read book bi abrodi bi na na atro. It was book na no reading is do hu yan say on say omo de na ya tro to ho me fan sanka ya anima tro ede na wo sa tumi no a because me ni papa ba ku di nkomo otu ubetima readia could deeper for who say we free yeah who so ni wiase bio dey na was akenkan wo kan no na de ekobe Kwasi you say I be say for instance wo kan no na ewura wo ana ade bia wo ye so conscious awo so bia no ewura wo ye fa say de ya ate hoyi woni matwra obetimi atwon bibia fa asuo ho saa to ho no mo ebia from years ya ni ho no mo me kofa na me start kan asuo ho niema na me hu so sa wo fa ni nsuo kra de yesei ana wo ye ni sei wo twa we die we wo fa we die we the moment am process sa de na ebe adwuma wo me so na Akwasi ye hwa bibi on se nsuo na mete ho de bia ho kra wi aba na makọ ho nyunu iti eto de bi no se no pese me ba ho de bia iti mi ko gun sa no pana na me ba wo bo sa asra wo kala ni ti say yellow pa na dami di dem na wo dwai aho so de de kire first fan de kire mo no de say anwono mo ahaban ne fa na anwono atata ye de ye na wo dwiri iti de kra no pa no ana me sorry na me say me ko ti me do won me hwe so na nen so na ni na aye fita bi say am say atana akobo bibia akoto nsu eyi mo pe wo ha mi o afi bibi se gira dem bi gira di mi te se bibi ya nokoro se woni ni o dia kata nso ni nyina ni edi eni nam se dem me so me hwa de koro me so me nye na me gira ho me twem se me kofa konwa be so ma hwa de ko mba na de ni wo she riot fan no omo itese wo free ho kwa step na no ana me gu nsa mami mo na mo mewura mu dia yesa Kwasi de so no si form ho no se me ba mu dodo se na ubusa na obekọ wa yisu minim obi a ho ana meka se de na ubusa se emwa omo wo fi tumi timi wura omumu Arafu bia testing this year. Ye mon pa se bia na wo twesende. Obeba be trase. Nto obeba be ka bia kyero. Uni mre bi se de mo kan. Mre bi na me wo ko Facebook na me hu. To say o mo say okot me ade no. Na me boss. Okay. Boss na yi ekoyi. E de me call baby. Yeah. Ana obi be chat me private. No obi say am say why you ready? About foreign live. Why you ready? And I'm say yes. Am I ready? We are sure so person join. And I'm say yes. Person me join. And she riot fan. Number the bar me phone so. I say what's up? Let me chat it. Say. Dey na. Jeffy on me ko deep. That's all can sim be chair, all can sim be chair no. Na fi mi through na me block it. Next year me could die. The whole night man. What do you mean na? Like me nipa ne ba Obama me hunu che yo. Hunu physical yeah. Me hunu be ma bro nipa. What you want? So obey you for. Sure. Me say or say on tiasie. Say that. Yes oba. Yes. Me say me ya. Me yare wo ho koda hospital but no be anim.
because that hospital mo kuku se kumu nyina ba behwem no mo manka bibia nkyere obia adura chone and me say me kata ba ni say me kata ba ni say no o Germany so no what no on tiase e kwambia so me mana kaka mu nse bia kyere share me nana de me huru de say na na suma edum re bia so suma yakofa suma abefie but nsuo hu te suma bebre nsuo timi ya niema bebre se me ho say nana enye yize se nipa betimi atra wo hudi me koye kra na ase nsuo no pema asem na na we me ba papa bi so okọ enwuram no do wona na amanwo so won say edu opebre no amanwo ni wo no so okọ ya okọchire ya no di amanwo ne saa no se ne mesi sebi na me de akọ efie pebre no ofa na eyi no se segu mu ode kọ no ano ade echi ya obaya amanwo ni ho se nsuo no oteta no na obaaye no ntina me ka se me nsuo no ono no o weska no hwie ni godu no go hosa na bof so abedi amanwo to asa be pie godu okozesa wasesa na de asan ojagu ha na de ade ache no yes an na tie se de be ba na se obeja kwakọ god ade se be fa na ade asan ya mi aka be fa na ade asan se me na ade asan se me na moko dabi o ma miska nti se ni sika kokọ da wona akọfa obewu nti na komfori etibi wu ntem no so man be catch us ade bia wa bia fa ade we de emfansa nka ya me de ba no nti se we sika ni brade a jado na so so kofa good da ha me kofa bisimre bi me kofa sika bi ma me amete me ho nka se fogu na se hye ho no abroche sika nkwa na hye da me ba me ko hwe be me so na me kototsment na me ko yiye boy no owo ho no o wagona onto na se wa wosesa bi e wa ka manfo atu se fogu bi se ogu sika ayi kon fine wono betere de enti se wo me dem ho nana bisim say epo ayete se ya na aye o no ba no se maka to sa de bia wa bia fa na ade menko eti ahonhom no mo nam a wo mo de sika wo mo nyina foro ka so bo wo betraka mu a ebi kura behwe na pampa bi won na wo ayo hwene bi se na wo bo wa na wo ye no wo hwe wanim obo so betan ho a ne wo hwe na wo hu laugh ntakro so eto mo nyina da ne nipa nante omutimba si ase omutimba so okra ahwe bo okra edu bi jana to onye obi otimi shada basa me kohwe nipa ya ye ka na wasemi sei no tie nansi amekwa agora omutimba no aye no papa eti me ni ata no mutika anum ena wo bi ahye jolomia tuntum ena ogira mekwa anano ena me se no ofa poku ye wura mu na me so ofa poku mimi hu na ata hu no driver na hu no ena me so ofa poku ayi won sam kra ni di take away to ho abare na mo man nkwata won so bia ma na sa nipa na ba fa da na chi ne nyina ye di America fa da ne ye hu no ko ni ma ko iska beto ho a na me di betwa asase ka ti se wa be gina ho a o be gade eti wa mo no nsu na mo da ne nipa mo da ne nipa sananse gume na mte so bi bon hwere se konfo konso ko ta atche ni fayem de mama me di atche na ye adwuma no na enhwema na ba afi na me no me hu nipa koro na me nim se bia nkura bi na teto ye me rough ti me wo hwa no be ka kire me se obohwema no so a wo ti ase for ye bi kokoti bi fa be ni me mo du ti se be ma obohwema wanti nti ye ne o catch you street eti me kote be ade ache ya na ano ni nyina atwom ye ti na me nim se ye de ateche esa yare eno na ma me nya aduro no so ana na no so me wo na nkra na ekosa nkra na ekomoku de mu ya na so okra na kote aduro no de abeso ba ko no so okuno ba ko so ba ya no so kote ye na de beto no so ya wada wo ne nan itiba ma me bra na atrato ye ba Abigail o say e the message bi aba e wo Facebook amenkin kan chemen o say ma me na aponchi koka no enye normal baye na ono wafa bi mu pen okone krom na ekobo be se dumienu anadwo no rewu no ohun sa ponchi bi da honom e wo kwan no nti otobo e de bo aponchi no na de chi ne be wo ade a chi ye no
Why na baba obi ba no beka kire ne se e ba ne bagma no warning say saa de na oyeye no hwe ne wanye bibio next time aponche na oto bobo no Come as on hwe ne wan to bia mo no bi wo de no nya de ko twe ma bo udu akrofo so a bi eboku be no ubugu ho saa na mtwe aba na hwe no ade achi anu aba maame me chiaw na mse akodwa ho cement transe ade sori ama afanze ma ba ma bi wo cho sika ma beji bi na mdem ba bi udi aba akobo na mse aba abai ase no aho no agba no awotwe ya wo de bo me no wo fifiri wo he ba no wa mo wa ma hadi wo fifiri wo he ba na mse anto me se ma me won chia me da won ka da se ni pe ba kra no ti se me ba kra no da na chi awe me sa o kra no ko chia ba abo no sa mai oba ma me woni sa mai me nkumo kro ni di o kro ni mi eno di ofin se wo no e wo no di o oba ma me woni na se bibi ni me wan ka mewu ka bewu na kaso ba ifu awa di ka beto woni de na no de say ye krum tama ye sha ne yakura ase nsuo no ba ko da hata ne atada na mo no da na anadwo no na ye hu se ata ne atem no bibi ese na soja na ese ti se de petisa ya soja na jasama na ade abom na se pore no sa ya so nkra ye di agora ma ekoboto of ye na se poporo a nya se o ye gira ha ye hu nsu ntene ye bekwa akohwe hwe tie kono mu na afi akwetse ehye na adwa na ama ye yetimi ye na mu kono foin ko ehye na koda suma ma fidi suma ba na ye sa so mirikam kikiri e ba bedru hon mo no na ehye na saba ye tue ni hwe hon mo a na ade na da so yesi pore and ye speed obi akowura dem ade chi nipa fo a ye nyina ye tie ko nwa hona guye nyina ya no sanka mu koshia nwa hona guye nyina ya no Edion, ewi asi mu abrabo asunsun obi asi besraw se wonam ne se obi aye no ho basabasa ana bi obi ahya nata ade bi ana obi besrew ade na wonya bi mpo ameni natem na obi ho kura na ebi ana sebe oye nsuo bi obi okura oyi eyo ona de ebre wo akyade bi wo cha obi ade bi kura na ye wi na ye bi asuo ahwe na mani sika so ma mbidi ni nyina ya ade che obakweti afam ya ade che wo asuo no kosre no hotawo no yi bi ma na eno mene eno a na asuo me baba ko last week ya oko dwaben ha ya oko dwaben ha ya o tren so bia pe o se asena wo se agu no now where's a train ni oba bi ene gina na chi mamiska o man specific amount on fama no also man 3 million o se scan ni na scan kuta o se no fama me o de man asema o kore ni man se me koja akwan o se mpacho mitima kwana wo se ache no asema ka chen se mediska ne be bro bebri nti mesro eduru ba bi a chade kakra boso mpaye o de menu obi atem bua nipa bi so ha ya ma ise wo chade kura usuru ene wa ha sa wie ya kwa bi ba ya wo se yayi na free eyi central prison ene ya intino opeska de akobo ase nam se na obo ase no mi se yuda be wo se ne ya nam se obi ayu prison na sebo si nyina ahye sa asesa ro obo ana utiri hu so tantantan wa were ha se sa no obo de mam kakra nkonko didi nam se da bi so free prison na eba in chef February enko me no nko kasa ne enko hwe amane amuhu no prison eno de tambe anam so sisi ayenko dabi sisi ade mintibi nko aza on o pesika to ahwe ye udi sa akrofo ezo chia de obema obeko ko hia obi a na ese oboa no kese oboa no o hira be firi aba nsoso na wakọ akoto ogu fa mo nipa no bi nso ho a o chena de otum say waste enko hwe but enuamu ana hana ana asesara enam mu a odinya oba o ti asie papa bi
odiifo bi ɔne ne yere te hɔ papa bi ne ne yere te hɔ na Elisha oba otwam da bia ndako ne yere ka kyerɛ mi wura papa yi obeye nyame dwuma den na me nya sisi kakra bi papa yi eje wo ba na obeye nyame dwuma na oba ba su na man bibia di ana omo ye ne saa da bia odifo kwa na akodi ya na akɔ nyame dwuma na ɔkɔ one day ana papa na transe be fie se ye laki bi fie bi laki o wedan ya mama wo ba so da bi oniba hono ka kyerɛ nsa afesese meba no na wawo ɔte ase adoye no amu ɛna bi fanya onhyira nti ɛma wadoye mpa won sa no tirimo ɔden dodo wis kapa so gini pa na som ansa da bi tikafo bebrebe tima bo nipa so da bi agisa wo som no ɔba kyɛ wade agye wakɔsom no ɛno nya nhyira ɔdɔ a ɛnyina hwee so wokyɛ nipa na deɛ woyɛ bibibi ti so betima bo nipa de na si baabi boa no ɛno na ɛfrɛ no nhyira amuzu pii ɛba mixture ɛwɔ dwa so bɔmmɔde ana no nom bi ɔbaa na abɛɛma ɔbaa mu emu kekaw odwonso a ɛyɛ wo ya anaa nka bɛgyina wase anaa ɔbɛɛma mu anaa sɛ odwonso a na mogya ɛba wo ho odwonso so a wote yaw kɔpɛ amuzu pii ɛba mixture na no nom ebi ɛwɔ pharmacy ne ɛba shops ahodoɔ mu anaa sɛ ɛwokɔ Dr. Amuzu na so ɛyɛ tafo nhyiaeɛ so Amuzu junction Dr. Amuzu number is 0247 776743 0247 776743 na anana kasa mepatwa wasi ufie awie na apɛsɛ yɛsiesie mu ɛma ufie no mu yɛ kama anaa wodam hɔ yɛ kama wopɛ eku panel wopɛ wallpaper deɛ papa blind curtains anaa sɛ wopɛ TV stand ahodoɔ aba yi bi fɛfɛɛfɛ no ne nyinaa no ɛyɛ Alaska Star Enterprise Bersa lamp sofa covers PVC floor tiles ne PE foam Alaska Star Enterprise Kumase Prudential Plaza nhwɛ ne mu Mrs. Anochi Plaza dan wɛ mu anaa sɛ ɔbɛfrɛ no wɔ 0256 330075 0256 330075 na ne nakasa sana ebia wawie school wo so pa adwuma unyanya bi entrance unyanko school no kora kosua adwuma kakra na nsa no dwuma yemunu kwasia menua ke edu ne kan o sinsa no dwuma yemunu kwasia ke edu gas oven papa fie baabi a obi anwumire memu adwo menim sɛ nyame adom ono ho oyere kɔde agiwa obia ho ye pa ba no gas oven dia ke edu nsa no dwuma ya ne nyame abie kwan niema nyinaa e kama kusua de hewate na emwo ti absock for e kyerɛ kwa fa so twi dam truck forklift in wheel loader ana say roller backhoe grader ana bulldozer excavator ana welding and fabrication ana occupational health and safety we are near licenses e the amount ubetimi de atwi saa car we ni asama certificate e de ka ho adwoada kosi fiada na wɔtwe anopa brem kosi no numa nwumre boso me yensa ana e de kyerɛ wade na ene say sika obetua no for registration no e 200 Ghana cedis ewo oboase zongo da glyco insurance wo na no amu ana wo mo nso wo frɛ wo no 02 03 number 8 okay 0539 732 766 0539 732 766 na ne wo no makasa mepacho free anwumre akose no de nsa ya ayenom no eye golden moringa citrus ana say golden pink berry mix eno ano no nsa ni tiwa no sei na wawo no ma wotum se nsa no ensapa men dadao kama pa prima fo nsa no ya numbe na wa tu ano na no ma wotum se yes golden moringa citrus kama ba bia bako no ubenya bi ato bia be fine na ene say the here that ointment ma me da gomba na dia ba sa nsuo hwehwe gu so ana ntutu bi fa nsa ho na hobo mfufunya ana sɛ oba bi na ho afirichie ana sɛ ba bi na ahono nsansa wa bi na agu wo ana sɛ utipa wo wadura the here that ba ointment unya bia
ɛbɛboa wie na afei pay no yaw no nyinaa no ɛyai ayi ɛde ɛfiri hɔ nom pharmacy ne herbal shops nyinaa no kɔ abenya bi atɔ anaa kɔ de ni herbal ashton fredments okay o samenko ɛwɔ kejeti a ɛhɔ nso bi wɔ hɔ maame da gomba number 0242712113 0242712113 na wone maame da gomba atwetwe enkomo adure ya herbal center omo na akɔfa oboase bites ɛde aba na wonya oboase bites na mekam kyerɛ atopa 2000 wonya nshi oba no kra no atopa 2000 in advance egu ho twɛ no omo la magi beto saa pa beteta sa 2000 what to be am 2000 what do you have for kugu no what do you have for go atopa 2000 onko dia oboati 442 ginger liquor eno susu aba eno susu de wan kokora no nya 4 rounds akokora se wa emre no 4 rounds obachi eyensa aye dru eboa yi nyare wa free ni pedua ni mu da ho oboati green gobites mansanka bi na bi haman ehaba ana ede aye nti wo no what say habai pa to mo si Israel abagana Israel habana ede abeye amansan abebu amamanfo nya bi nom na open dodo a ube 0541 64 43 43 0541 64 43 43 na no wono atwetwe enkomo na ye kwayanim ene se enche bia bebia homa no e de ama yenatiefo na mo so mabamu bi Golden Moringa citrus no maka chose ya pebinom na eyensa amansa nyina age e de atomu Golden Moringa citrus and then the pink berry mix papa no babia okwa benya biato Luxury Light deodorant spray honam kankan awe ne utrasema moto mboma wala enye kra ne wuo ma Luxury Light aba woda so ma moto mbom kai kankan nyame Kora Copper Storm Roundwall Legend enu ye mema dia Obsession Instant Crush ana afi mademoiselle enu ye ma dia kendi wa na wo no yere na mpna na mato temptation de oba yusu ba matwi ye nyina yi kabuma ye nyina yetimi yusu bi e ma no eyeye na ne nyina mu no pebi ato a food and drugs board ajatum cosmetic shops nyina na akofa bia begu a woton Kumasi a Prudential Plaza nhwe animu Mrs. Anochi Plaza dan no mu first floor 024015 2204 024015 2204 na woni wono atwetwe enkommo ana STCC se wutu kwan a wosere obra no mfa nkọ ahomekamle abodwo mu enya abufu mu breo yedo bedru ba bia wokọ enkofo ya no de bi o mu de from adu pre driver America otimi overtake be 10 boom driver on to ba prime the makugu okumo there be STC ntisa yedo be kwa abotremu na ubadwu so ubede onya abotre girama na wa ye ho yie owi amabetre no asabusa pacho obi aba no driver na aba behwe se nipa wode mu ba beduru nyina no bia abefo car no ana bia no obi bibia koye no form so obi nim abotremu a ukwankran ana senkran kumase akra Kumasi takrade Kumasi ana Kumasi tamale ensoso oyebi na de depa ne se woniema odi kogu kan mu no STCC eye free Kumasi omo asafo labor roundabout eye total filling station no ekiri hwa bibia ni a na person ha omo bus ni bia na so dika ticket no kura to a number ni 0557 943607 0557 943607 na wono atwetwe enkommo bia bekoso kama Dr. Lawson ana akwakofa ensapapa baako ede abeka ho Lawson the ginger liquor eno eye akakadro plus atadwe ana ede ayo nti wonya bia akakadro ni atadwe the combination no perfect eya dwuma wo ni padua num bema oba ise kura de manager afa omo se eye pa moments ni flu kama Lawson the ginger liquor mansanka bi uko babia ubenya biato ama abo yase aponto ase dwabo biase no Lawson the
ginger liquor ana yɛde agie na ani gye aba bɔmmɔden na pebitɔ anaasɛ dodoɔ mɔtu a na wafrɛ 0248 61 9999 0248 61 99 99 na wone wɔn mo atwetwe nkɔmɔ 0322083581 83582 83583 ana 83584 usu betumi aba mu bi na apɔnkye kanipa apɔnkye kanipa menti bi da o apɔnkye de binim sɛ wotumi furu dua ɛyɛ kakra bi sɛ ɔbɛforo ana ɔforo dan kugyina wɔ tententen so ne nyinaa bate wɔka deɛ ɛhu yɛnkɔ ahoma no so kɔduroni famikɔɔto no mam kakra wa ɛda ase yɛnkɔe hello 0322083581 83582 83583 hello udin baby akasafi Ibacho Jeffrey Apostle Abraham Adansi Dompasio. Yo Apostle my way. Ibacho me mamoni ejuma. Na nsemo amokan efa aye hono aye yo hono. No krase ye be sre ye nananom ahemfo no. So omso mbeye Esa Adansi Dompasio no. Na so obi wu a sani mmerante ni si aliye efuno no wo mutumi di ekọ etrebatre na ansana obedress ye no wo mu gya no hwe wo na efu pa na moja na daka ni na asre na so wo hina obaye aye okofo kwabrabo nsu aye dompase hine afre kroma ni nyina se obia oye busuapani na wo nipa bewu na obefani ebeye saade no wono wode ubekagya asa amoasa aboka etefiri ho no saa basabasa ya bi mae etimefre say ye nanan mayenfo no omufo na nsi ho omumra saa niama na ekoso wa ayeyom no medamase mo nyame adwuma yesu da se ayeyo no de nananom wo manfo na nsi fom ade se omo ye ne de mabunu no omo de asembebo hello hello ene de M7 nuane la ne nyempa choma fa foforo na we ni de ne maye yenko foforo so hello udini baby akasa fi Kwasi Boafo brata majo yo so do Great Junction yo mami ntio oni nyina bra e kura de me kwa skole mampo na afi na me kofi somehow na yone nsema amaboboso no a Kwasi Boafo na me ani no kwa se niam biblo ho ise se e blaso se tete so fa ye yi sema ye wo kurom ha ti se yi adane party na no na me no obi di nkomo bi me kan ya nipa na ntemase me si nipa no wawu e de pa na be ya fa no ho a de hye na nmunyam e de pa na be ya fa nipa no ho a o de hye na nmunyam nipa wawu me kan bia nipa ne ntiase e dru bless se before Ghana for ye de adwene to for me sua niema bi na ma ya adwene ne ko akiri so hu sa niema ni nyina hu hia sika seye obekomo bi wo abusuan mu a wo bless sika ni nyina esenke de bo nipa no nanso be he ena yada ne party ena emamu ayi so afsori a se ne no ane ye ka ho asem ati sei ye difunu edi agro na esa dane musuo esa de baga na so a enipa da sani hu na Kwasi Boafo aponche no a timka ka nipa ne pa de me se anyine mu kan yi ma dwene ho sa asem ntoma aye me nwanwa ye bi se yetna kura se me tena me afidase na ye wo me tete me kwankwa mi asene jaba bia no nimbo nanso menti bi da aponcha pa ade no ehu na nyame asese na ye bi itumi a na nanom de amano a wodi di djuma ma me ne be di ni nsemu a watimi asa ma me ne yade amana sa asore agina no eno no e na kire se tumi wo ba bi
na obi anhwɛ no ho so yie amasa Boafo Nyankopɔn ka ho meda se brata no ntafo gyina bla yang to aso hello Akwasi oh ahene nyamisha ne binkana na yebi wai yo mamisha mikrom he na na se sukufo bibi odumakasi kese ni na edu kese apa yo se fifi hin kunyina me tia mo wate Kwasi enende mo mi esiade o nana wa mambo no sabre wa hine me ba me nya bia se sanka na me mesu sa me bia sa kwa ka me ba ti o dia ponche no so oka no nyamisha o so wati na sale ya rewa man kwa meji me ni so brofi di akire ni kuro ma ba yo champo owo ahine champo me da se papa apa nyame insha wo china nyame eya aduma madam comfort sidua UK nkwade wa bon kwan papa sikone ochina wa woda happy birthday in advance wa woda nyame insha comforted sidua UK metenkens nkwan wura bon kwan bonyum papa ti enyina yemawo happy birthday osoro entinanim encho onfam fie enka won fie ho oma won kwana mu nyede na oma woni obreso aba osoro entinanim ncho nyame show pi bia de yenyina nim se no ane club o kira se yebakwa yie na yebenunum bi so ana yensapa ensa yebenum no eye club beer so die enoa ene club koja farmer for the koja pro code e de aba mansanka beauty pawo kata achew ana oja hu ba bia enje a eye koja pro code na ese wonum koja charcoal toothpaste ene koja regular fluoride toothpaste e de twiese ma yenum da ho na wonum yi nka no se ketenkete ana akese ntokuru ndemu ebe wuru ba bia na abo se ho bai na protective ama osia kama na okasa enkapa abam uwi afa p ne ne f no eye ne sensitive toothpaste no eno eye nsu edugu enum kuchukuchu no wapuogu ona akoro no onum ayhwam koja farmer for aso eye ewo kan shi drug lane enkra benya bia to anansi Kumasi Central Market for 0244559597 na wonu wonu atwetwen komo Jojo vodka mix jaso Jojo vodka mix misi what a crowd say wo kaka crash out him say nsa we dey nsa no come on Og Barrels PVT Limited for na dia badwaso enkran ya pibito opedodo a for 0553959654 na wone wono mo atwetwen enkomo na ya bi emra na abrewa minja okwan na wabre akwaje wa home nyame nam no so ama di aponche ka no suo kwabre suje ese mbadam ne to challenge pa na ye ni ankasa na ya ne aso den ampo ya so den ampo amanfo be didi hu sa na etia manfo bana o mabeka ade wo se challenge be tro challenge kekema no enti da ye titi wonum nana meba wate meba me pobi okuno meba dabi o nya huna mu babcho aha me peba ifo bi okuno sunsun aha na etiragu wata posifo ekura mpaji ko zuzu pobi okuno ha no me babcho me peba ifo bi okuno emmia no pa sunsun mu na yetudu honhom na firi ho na ahoto aba na nana sisi esuese wo ye niema bi o eborozo ko se na emwanwa na no bapa bia ono nani afira ko bo nsuo ni bigu so ne niema na ni ati dia ponchi akoka no aboso me nkro no me afa ni me bie ye mfie nsu na asemfie nsie ne ache dia hia dia aboso me nkro na mateso opem so be ye ne niema okay na minim se aboso me du ba ko ntime aboso me nkro so me nkro mu no me me de na firo be konsuo no ibe wura kasi ya abra honna meba se de na na ya kan ko si ya abra so de mba obenya abotra na etu akasa ya abra na nipa yanti ho kwa o da bi nipa nam na wo nipa nye ka so bi do bi akwa brochire nipa nye
onipa ro ko obesi sit down when the bibi akoso wo so ne na fruit play ne na wo kra de odi ma ne abusu akra no nya bi ano aden ano de hwa yeso nyame boy pepepe da bi o bi be ja bi koko aba obi beti koko sanafo kakra bi wo de akakra so nti hu akate asiso bi be ja bi timi number ne 0243 13 45 0243 13 45 WhatsApp number is 055 76 510 eno ano no woni na ya bi ni nkomo na ommoa wate na niema besesa obeto otu kwan kosua de wa abrochi wo kwan nko wo be ma ho ko hu Excel Plus education for omdo be ko ombe che ko fa to fill application no for visa but try to just one time na won saka Excel Plus education wono mo sefre wono mo number no e wo 0531 431 448 0531 431448 omo kumase Atinga Junction omo bende Spring Community no bomodia na ono mo enhwe emfa emmumu na niema enkoye kama eno a eno no na omo ukoma so ya omo kire niema mu ye patu sua de UK USA Canada Germany Australia eno a eno no ono mo ni nkomo ne na niema nkoye o send this case for abrucha fafa tap so tap send Madam Comfort do I say papa no easy cry na time secure na fast o send ya neko o UK now send there dey kind your amount £5 o Europe nso €5 America $10 yeah dia chow ya shall say promo code no Inshira FM tap send there o send ya na dem ennoa enno ya bre no ya aye bia ne sananya me ya adomo a ochina na papa ya enura na me ka no ho asemi bronya ikura me papa yi eto kakra ma na mi o me papa yi eto kakra ma na me papa yi ba Ghana na anu ya se obedi holidays kakra wadane ede ato honoma na se wantumi anko bio papa yi abewu ewo Ghana ya friend Ura said Kwame Ejeibuachi nyame emfa okra ensieye nyame ya adoma anadwi we keep ntua so kiremu den free ha straight ebe koso na ochina no na yedna tompema homache ochina no pabre no wo be kwai abodom online could say no do no ebebo na ya betenase asa ye na yie e wo be kwai abodom honuma nti abusuafo munkuja Ura said Kwame Ejeibuachi na busuafo ni titiri eye me maame Mama Vic USA ahwere unua ya kafra nyame emfa ne kra ensie ya mabusuafo nyina nsoso shedding ebia na wutie yen wo nsem bi a opese ne yeka wo de betu yanim e wo wiase mu nsem so e nyina ye bobo ho a modia na frame number no 0244 015677 ana bibi chiro so pese ni hu nkomo 0244 015677 menlai ofra ebekasa na eniema akoso kama na mo go filling station manager na baby obi amwadwo na me papa prophet Kufi Uwusu abandoned the Spirit of Fire Ministry ebuakwa menhia me mamu nyina num adwo senyame enhyamo na machia menua ba bi menua ba owo UK Sophia Pizzari ebia obia no enyumre memawadwo ana menua ba Dina usu wo UK Adam Dina soro entinanim insha onu kunu ene abusuani nyina meda wase papa na me insha pi
Mama Evelyn UK Mama Evelyn so share den or Dagnam Mama baby will be I am wajo na message bi aba or say Kwasi Boafo me show live very free Netherlands or sibe mfie bi abesin ko Ashtown Ashtown na nya asem ketwa kra na nya asem ketwa aponchini bi saa no mu di agro na obi koto bo de bo no na nya asem ketwa afi hwe omu dwagu na chi den ozo fa sante si emrena so ye ko de meka kire nkrofo mu tie de se odi agi number no ne hia number wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opasi enhwehwe bibi mu mawa number na wo befre ana say yare bi hawo honhum opese onti bibi ase opasi enhwehwe mawo ana say opese obo ho ban bibia a ekire wo so no di hia wo befa eye number no number ba ko pe na wo hia maka kire wo say number no eye ba ko pe 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ade biara ehia wo tieni se adwuma sem na aye dinama wo se wankasa wotim se adwuma wo ye enkoyi bibi biara enkoyi ma wo pese wo hwe wa brabo niema enkoyi niema bi diwachi sasan bi diwachi wo pese wo hwe ade ntina sa ade ni diwachi ana se yare bi na etete wa brabo a number ba ko pe na wo befre 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ebi abebisa se sofo wa yefa na wo me pese me no hia oban hira ha no ma me ni hira ye opposite ofre ya obenyame number no na wo hia o de frɛ number na me de atodwa no de aka bia no emrenti na ofra na ye di nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 say ya rebe na ha wo ye bema wa ye mere wo mpam ana so wo yoba uni atenka pese otetewa wo mu koko na ha wo diabetes pressure na ye wo ankasa pese wo hu hyebre mu nsem adwuma bi enkoyi wo adwuma na wo ye na aye bisi basa o pese wo hu frɛ number ne pe na wo hia tieni yi number ne pe na wo hia 0240 10 30 48 0 no dia ka bia no ye bedi hu nkomo ti de make a the moment our friend number no dia ka bia bedi hu nkomo ade bia ha no emre ni ho se ye beka niema ni nyina bebre ade ehia ene se wo de obefa number no is 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opesa wo hwe wo hyebre mu ana wa resi mu ana bi na ha obi na etetew number ba ko pe na obefre into frɛ number na ne yedi nkomo Kwasi medase pi osofo asante ana otening kano nyame ya aduma na ochwe se na nsu yebesa otening ka su kobre suje ono nso ote ne nka na sabre die my name is Secret Admiral ana ebedi nkomo na asem wo ho papa asem wo ho na ene se akwa bi frewe wo se bra Kwasi asem na ma me no betro kana yampo na mte de yin mehu nipa o kana to ayi anesefo na Kwasi o se anesefo na o mo ba ho a omo si ba yi me ma ya de bi ye frɛ ba bi hu prem ene ombo sa anam sa okay crispy na o kano o ti ha omo ano manye ti ano kano so omo anam si ya kura yere ba ko kan petre yo o crispy herbal clinic omo awuduro papa nam si ada yo ti bra me da me no se jiremu ani What's say jiremu sa belaba no trei nam say adan what's masa han say de na nyu na nkoyie but me koye no ma me no me koye so do no kan kra say agora eso no we di agora so no wo kan sem pa masa ti se be ma no mo ye din be ma masa me de me wi asem ba no de bia me kan doctor tua me say minya aduane bia di ameja di emu jam pa sembe me ma me mfa nya adwuma bia de ne ya ni menya wu menya wu hwe da bi akremu ode be ma na be ma hia
ti da bia maame betena sia na omo di mema ye ho fɛw saa na o so omo di ehun agro ya maame betena ha so maame ba wo abedi mema ye ho fɛw saa na okɔ because mo twa trokan wɔ mpam se ya tumudin bɛma bi wɔ hɔ a yɛse yɛ frɛ wo so atidin no ana obi nso a yɛ frɛ no pio ba petre yo mintim muamuane hyɛ mame apagya dum edi ama mema anya adwuma no apagya ya foi petre yo obi nso oyɛ so ɔbɛyɛ na obusa na sɛ wofuri a wɔkono uyi na adwen firi so ana ataka to emfa kasa nhyɛme ɔmpɛ kasa sɛ papa bi ɛto ɛbunu ni tukonya age bi na ɔkyɛ ɔbɔ adwuma na ga ne gye ɔyam de papa he ewura mpacho me mpedede bia mi di twa mpedede omoa obo game a ɔmpɛ kasa ga ne gya ajeje hospital de me yema dwuma me mpedede emeye dede ma ne metem ya da siba me ne mo munim dia wudi dede me 3 minutes at every wood evening. Oh, so maybe one summer. I know the idea would then I walk. Hey, sir. You, Mate. Me say, me so me, I'm impeded. You know, hey, Mate, you the door, no. And son, I'm from mean to him. I don't know my brother, so and my brother, so I say, we go hook a crancer. I feel quite so grand, you know. Now, deny a motor. Yeah, I will be cracked over Tiama. And there be a may or more times to do apagya mean Tibida. I quit any in media. Near walking in Yinaya media, may you to me, Yaname Cratchy. See any doctor, and a canoe. See any doctor, and a canoe. Serious to me, I didn't can see a papa may a tea for you. Crispy Herbal Clinic, the Moti and Cassia. My poem didn't honsem. Ye pese sipping a C20 and a fear then you may be a or but a nea doma. Ye betina honey and watch a quite be fast. Your poem didn't honsem be sippy. Said ye nabra quasican, and met money be brave. I could do town pem. Men money be brave, or man, I did do. Boys, yo. Boys, yeah, I did. Will be what 30. 25 o'clock. The man yaduma. The man yaduma. They be as on with the clinic who had trench ye. A trench now winning. And may be 2 orders and ye be a wire bow ya bear ma for say. A drianibi or honoma, a say ye nipediano. Oh, okay. Aduane bi wo hɔ no ma ye dia chefri and mofra se nyina ye di saa beto saa mmere emema bebre mema yo na akɔ kɔnem ni nyina efa dodo na eno ka ho somoba eno ka ho pa mesesa wo ye bema na wo first round went me ankɔ 10 minutes bra beje kwa mi kantinka first round first round e was out me kwa 10 minutes. I was out to be quite 10 minutes. Won't you mean quite 10 minutes? And now we are Petra in you. First round, no, at least me so because first one, one will say, first one is a one fire, a draw beer, not say a natural, crispy, or natural, woodchia, and Habania, dear Didonia, Yama won't nominal. Would first round at least 10 minutes. First round, be an remedy. Enra. And then I say, first round, you. But with second round, at least with 30 minutes, with 45 minutes. I was so with him. The managers are the young concheno. Didn't call on. One say, yeah, mano. A chance on your heating. And your heating, so no one hates it for ye. When I'm Pia, Wahame. Major Tom. A tenant to me and Toma Wahame. Once a man is electric stove. If you are what plug here, a better chance, Anna, at me, Sawoba, yeah, Papa, what is so be up to Pine Rue 7? Yeah, there might be one at to Pine Rue 7. Oh, and Rue 7, oh, Papa, your new gem. Oh, Send a year who has sano, send Hunsano, on your farm. Na adwenya ne so ye bema wo ba da Patrice me ka kire wo nessa wonya bema
bɛrima bia wontimi nto wo pa enduru bɛyɛ 30-40 wonya bɛrima wɔ mpɛm na 30-40 kura say doctor Sampo esa wo dia fa ne sa first round watimi ato wo pa baako 30-40 ɛyɛ okay oh na second one ne dia obetimi ato pa bɛbro 100-150 ebe broke say bro enti sa wo ye bɛrima na se na nwumre wutie crispy herbal clinic asa wa nkopa wo adu na me jo ga na sama ba mi kantin kani bi abeje emema chi adura ye tua me ye bɛrima mu ye dena yo na oba me hɔ a waka okopie bra kwasi waka na winim crispy herbal clinic ye chiri akwan nya yira akwan ye wo kuma ase he ya anoma ngifie opposite government school park no ehwa ne aso ye no ewo odasani bi oye bema awo person mema yo sipi no onfa na ni nkire ho obi wo ho gina ho guran so oba wura no ho bra kwasi afi na wo ba no wo vima wo de ko ye nyina na ati wadi so na ati wani so kra ehwa na wo pe bra mpato na washroom we nyame ampato obefa washroom ne mpomani ma ayede esi fom adwane agya esa obi wo ho hwe no yobia no ne gina ho berema na ne ebo na nim no emfata so de be ye kwaje ne ba de no de nam eno no so wo ba crispy ye wo enlargement cream wo ho that's right ayede ma wa akofa so ye wo sisi ni mu aduro no because ahode ni nyina gina sisi enim bra bi ka chem say doctor media me pese me sisi ye adwuma che ma adwen because me sisi ye adwuma na sa adwen ni nya adwuma akora na sisie na abedi ma asama ayeden e de ama me enti wo ye bema ma wo sisi nya adwuma nche wa adwen adwen ni be ye adwuma 100 times na se sisie ni nya adwuma wa adwen na da wutim na ya adwen hunu sika bi a wo benya bia e ma bedi ni free afaso de bia anya den e ma so director ma negate ma ewe ne yire bi no enti Christian Herbal Clinic wo Kumase anoma ngifie opposite government school park na hwa ne aso ye no ewo ye numbers a wo betimi afra ye mo amomema na deda no Dr. Chris say number wo betimi afra no so ye 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic numbers I idea adwuma no Fred Dr. Chris bia wo hia me na sa wo ye bema na sa wo bema na da frame na bra na me nkyira wo ndrubena ne hahama ebeboa ma wo mema yo no atimi asipi ama wo Crispy Herbal Clinic ye bia ya apna to ama wo dasani bia na ade ba ko ana me ka ne se wo ye bema ade a ye friend say white sugar asitire from Korabi no yenya wa wo say yade bi afri ye mofrase nyina ye dia wo bi be dia akopem say wo de be gba akokora afri wi ase ye wu ache wo a wo di we ewura asitire fitaa no ena ne enya de papa akokora nso so obi be se wuntimi nka ne kese basa wo pesa wo mema yo sipi na sita ade a ye friend say si kire fufuo ena nenso ebi so afa strategy ene ade a wo afra bi you say brown sugar but ya best ne say wo di betri si kire fufuo fa di ewo ya natural ene the best enya wo so aye di form na aye ni bi Eyadia edi wo de sani nya che aduane bia ye bedie bia ne ebi wom efiri ye mofrase ye ka kokoma ye wom ye hunu galema ye wom yankasa ye nyine a ye didi ye nuane so wom obi ye ti na so wanhia nwumu cho a ne honto no eyadia edi wo de sani nya che eno na atwetwe yare bebre yare ahoda de abre ni padua na edi ye nya enti so de sani bi tie Dr. Chris na nwumre momi ensa saade yiso na de asase asai wo betwe ho afri saade ye ya me kan ho
what me twom ho firi mu na afa woman dubna ne hahama duana ba duane hine no ebe ye part of you a wo be hu sapomudene no ebesi so kama na Kwasi watena se adwen ho abusa se edie be nti na nka ne tete ye nanam wadi 70 years kra no wakosi akwala 12 years asiwa obetuma ye no ho adwuma nso kama obetimi aye simple because wodi ndubna ne hahama no eye ne ho yiye enna mema mafa mo mpedi yo David mo mpedi yo ba ko ne ntwabie obi diane obi be se fast connection ne diane so be kwa akwaji no ahwe egu nanum na gina so wo hwe egu ma wo hwe egu mu no wo sa wiki system no wo organs no na wo se no afa bedru ba bi no wo no ma wo be ma ne gina so ba wa akoma akoma no e pompe ye adwuma ani kwan se ye de eye wo kwoto adru abenom ye de ponko na ato so ye se wo be rade te se ponko no de se ne a wo pese wutu mirika ba ebe ye adenti na wo ma crispy herbal clinic na natural ones na ye na namode bo ho bra na bibia omo mema yo no etimi si pia akopem se wo mudi wu ye no aden na wo mama mechi bi de bia me kase se be ma se wunwu ya ho ana so onipa de se ni bia se wunwu ya ntrase ma onipa dua na kwa ne ba bi nya dai enwu wunwi adenti na ama obe ma ewu wunwi adenti na ama wo body ni ba bi aye de ewuo wo hu aduru a wunye ni ntia wunye wo hu aduru ya nana mu no mu numbi o mu dibi o mu dware bi wo de wunyini ya wo se ya abosomsem na wo wanim de ata nyankopon na obo soro ne asase no wo wanim de ata no se ya wanyansa asa de nkura na yesi nyam oti adue sonson yonko ne sasa bonsa wo bu achacha wo se bu achacha kura na nyom yonko no enti antrase mo obi na da wadwin sese ya na sese bra crispy herbal clinic last na me ka say woni pa kura no e wo sa wo ba crispy oni e kire kwan a wo be fa so a wo be dware enya sa be kwa akosa wo nhia akosi adwaye keke ne se wo dware o ena nya sa me be kire wo sa fa suppose ya na sese yo nembo me kire wo se eni kwan se hwe obi se me ko wura adwaye na me buttons e die be nti no so ko wura adwaye kwa na buttons ko bompai ewiase we na wo said ma me di fo de be wura sunsum na wo said ye hu no wo tena se jeja wo ho obi be kum wo be ma no wo tena se jeja wo ho obi be fra wani na ma wo tena se jeja wo ho obi be ka wano atuma wuntimi ndidi biom enti fo ani kira crispy herbal clinic ho no ne ato hodin se ho ye ogie fie se wonya be wura mu a wo de bo ba ko be kunu ma be yedu ya wo spiritual scanning yesu nsum nhihemu ansana Dr. Chris media dry den account because mpese me hu say yare no eno ana aba wakodidi no ma ya American ina de yare aba anasa honhom bi ta yare na ti eno ti na de bia obeba na ma me di fo aye den agi na adwa wo ho no wo ba obo mpa ye ma hwe sunsum hu se ne wo de ba ye no yare na aba na say bibi taachire ansana mema waduro kra na amaye de mama waduro enti crispy herbal clinic say be ma wutie mi na anwumre a wo be ma na aye mre wo be ma na da no fu ani kira crispy herbal clinic ye wo Kumase anomanji fie opposite government school park no e ho an yaso ye no e wo ye kira kwa anya yira akwa wo de wo ba from azima akroka wo from azima akroka ka kire mate ni se wo besi wo so ami post office wo see post office anomanji ka esi wo no afro bi wo so besi wo anomanji government school park no so e ho an crispy yaso ye no wo ye adwuma Monday to Saturday but Wednesday si de and yet senas yesu nsumunyuma ankasa enti se wo pesunsumunyuma bewura crispy e ye da wukuada Monday to Saturday ye special treatment ye hwe ni padua no kwa be fa so na pomuden hu nsem be gina yiye yare bia je woni padua aboso bia crispy o se fabra na mabie ma apona ato wo de ba ewrade be fa me so aye wadoye ama yare na atena ni padua ni mu ate no watuni nyina ase aye den afiri ho no mo de ama ye numbers ni 0555 0664 72 0555
0555 0664 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic ye number said ye adwuma no ye hye nipadua no efiri wutiri so kwapem na ase ade bia je nipadua na aboso yare bia tintim nipadua ni mu ate a eni nipadua ni di asie no menka se Dr. Chris amome yare esu nti no menko ho yare bia titi nipadua ni bia Dr. Chris me se fabra na urade be fa me so atu yare ni nyina ase e de ama doc yada se yenko sofuma me ho odi fo ba na de ne nyamenam ne so e de be maye no onfa emaye mami ye mo ajo Sister asumdwe enka wonso bebre boko de yesu nti me ho ye na wo de fa ne sen sunsun akwasi me da ase wo bone fo no ona agese wonya dwuma bi adi se wate de me che ona se ne sa ni nti ne sa yetena ho ema ne dwumadie no edi yeso na no na urade bie ade bi so kire me woda yeso efa nim guase ho na ade anim guase wo hoi no so obone fo no de to so a e ka wo se e wa abrabum mene mo obi a wakwa ware kama ewi a kire ni kun so ne koda no sebe ojon so kete so enti edena besi esade anim guase ayede aka ho se yede anim guase atage wa ba bia abekọ bia no enya bibi eka ede yede efa ho na de ya me ya na men na me beka anim guase e ho asem minim owura bia nanim onyam yie o hyase yie na abrabo ne ye ewi akire no abeda ne kromfo wode to wa ni se wode se ofa na nanim guase wi a na che se wa ye basa na wote ho anim guase e di wo binya oton ayento oton ani sika behye bibia wo ye na nim guase na yato de ato de so nti wonya bewura ho pe na nim be yeden ebegu ase na eno na na onkoko bie so kire me woda yeso mu se ye de nim guase atoto nipa bebre so ama wo bo akra abrabo a wo bo no onwunu so ya so won se gya ma ye adwuma na unya ska wo be ko nim ne ama wo kire wo ti de opesa wo ye bia ni wa wutumi a ohene se wo nim guase enti nyame ba bia ntena senne ensisi na brabom na wonhwe sa ahyase na etesɛn na ekwa wiye ne mfimfini ne nso no etesɛn enim guase no ebi eye adwuma wo so num sa enim guase honhom nokre enipa beba begu anim ase wanhwe asɛm ebesie no obi betimi ya pentiw black etesa de asɛm ne sie no ogina ho ne ye de ataga ne egu anim ase petɔ enim guase sai ni pa enim nyam enim guase sai ni pa daache enim guase ma nwuru ba bi e wosa wo ye den udru e ka wo hyekura e ka na me ka na be ka wa hye enim guase se ye de enim guase honhom to so a hon wani mo nyam ho efe ne so ba bi abewura bi e wosa enim guase no e be ye adwuma e ma de wo ye nyina e ye den ajigu bebre enim guase honhom no eni di wo mochi enti a ama de omo ye no otimi usenka sabre wo se enka me komani sabre me wale ye wo se enka ma wo sabre ba bia medure wo se enka ma ware na so edim guase na ye de ato so edim guase ato obi so ono ati mo se ne be me eye adwuma pa enso wanya ne dofo ne be wura dem no osupake kaskala so wani maguase no yede anim guase ato oba bi so ne kunu kura wo ba be wa ne de nakọ ne maame ho kwa akọchia ne maame ne go chain e dan ko mu yetu ho awama so omo krase e ko maame ne se na me chego ne wai mi hu okuru no yire ne je ne pesa o hwe mu ya ne free mu agu na ni maguase awade ne so anye den ama so enim guase ya ade a he nyame ma enim guase ya ade a aye sunsun ma di nyame ma echi a hey pose de yesi boy am ko nim kwa fa so fa sa de no sa won hom no enim guase hom no a bra sa so ade ne ba no tuna se ya to de ato so ni nti no o keka no agye so ni maguase na na o mo de akwada bi bre me young guy for 22 years na obo football pa team kase bi
aba abegye no a wo mo camp a che say yesi ye beto no mpo a ye ne ho nkrata na papa no phone wa maso ya kan biada bro na me na chi nyina papa o say ni ne ho o ma me ba ya me ne o mo bo mpa na e na eso bieye se ne bag o de ko ye no on say you know suitcase na e tu kwan no ya na lana bi ewu what and o de phone na she and wa pam ne kama wow eti wo mu hwie ne emegu ye dan ye hu ampada wo mo ko ya wo mo ko so ne enu mo se phone no e jiji wo ye yi anim guase we nti na bro kira abo ne team no so aye dan abo no nyame basa obebu nkompo no akai wa bra bom asese wa bra bom a kanena nka ye anim guase bi kwaso nti ama no ma nyina sei papa wonim se anim guase te mo be di brebo no nokre enim guase o wo di application akọ manager afaw aye bibia ade ya bechi ama na kwana wo ba ko dru ho no wo bon se enim guase honhom na yiniti na wakodan esu bi edi yesi na de ode be ne edi ye nyamfaw na ye de agu anim ase ena me ka kire nyame ba bi a wo tie me se eye ma wo sa wo ho a wo be shada prepare wo na wakasa ena me ko we me hyebiri na wonim de ye dan edi wo so brana ba wo hyebiri mo se erade amie mani a ho enka menim se eniema ye dan e koso sa na enim guase kura na dwuma ba ko ye ne se oba so no se menu yiti wi na yakoto ba ye bi ne de ama obi kura ba ye no wonim o ba tu no ba ari obi a kebe mi ya pa to ti pa obi a pa kebe ham pa ya fra ne kra ne de kodi dwuma na jo a onim enti wo we ne awusia na na sister you wo ba ifu sei na ye enim guase ade se enim guase ba on nneoma ya de tag na ye keka fa wo no wa wo mu no so wonti o enu sa wonti no wani guase 100 mass na wa wo de wo na nya de wonti ti ada abete no bo so wa feli sei peto enim guase ya de ato obi so ono ani kunu wompe o kunu so kiso koma nkofo kunu mu ne no ededa edio agisa wo kobodwa ma me eche no na nanim guase ansa brabere o shabirim na sade wa mane ne tie ne say yesuso mu de enko ade a crispy on ka bre dominion ye mfa ma hono mu nko we anu mere ya yete hei ye free anu ma wo mo ya sore all night ye ko giram ne ya ko breki abubu adwiri ewo yesu din mu eti adem guase ne dadwe bi eda wo so a ama wo ne nyina aka achi no bo moden na wo te enkai frɛ ne bra Franabra, yes, I'll be phone so 1 minute and a quarter minute be a no babompire and there be Brani and Shashabri in Mount. And then I coso, would any spiritual marriage, and then him go say, I make once a me. Would any promise and fail and promise and fail no, Medabama men farmer and Bemu and also the enemy go say, Cassia Pia day, a ba and Tenase, Abrabonwa wouldn't muno. But sure Sabri never was idea and I coso. Shabra Papa Dimechi, and answer somebody be a day, Edimechi. Ya juma yi apapa obi ba ha fe ti se me ya me yiri ya me yiri otimani na osibra sis ulcha betue otuhwe se betue me honya fe me so ho fe unu ade ya ide ama no omo eda no ma dwen anda kanu ho ne chine ya de aguna ni mase ya ma na ho fe ne ho man fa so ho a na fi diaba kama enim guase ni bi no no de o ho ni enu nti kwa oba se de pa wona mpene ti ompe so ompe be ma bia bio obi ho fe be ma ne be da be wie no ba ka se hye da hwie nsuo 34 ma de agu ba bia sabe oda ye ho ya de agu ani mase ase enim enti achina bi no man obi ka go we twa wo de wunim nti kokosore siungu what ase brabare o shabre mo na na mo wunim de de atage wo yetimi atro bibi de ato obi anim de o wani bi ehu a wo hu na wo mu asom na ye adwuma na wo de wo ho na onye dai na wunim ebire dru se nyame ma yetimi ekọ hwehwe ye shabre mu na ye hu de ye nam mu na ye yifiri yakwam na ma
ye nim timi ya den ebenyam asore no wo de wonya beduru crispy ho a ba bia heba no wona crispy ho no no ana sore ne Calvary Dominion Ministry what I say eto wonya beduru crispy ho a ye ya spiritual scan ni wi a na ne branda na ne fiada yes ayi e branda na fiada na ye de wa ba sole wa be bompa ya ye den ama aso na Calvary Dominion Ministry ye bompa ye no ewo Santa Star Junction. This the queen no echi ho. Who get draw on numbers na dey to dwa no. O friend kwa dey e na mon kwan be say 2 minutes. After say we do taste queen na we twa e kwan ni mu no. Yeah, kwan na down sub. E room say dey wo go taste queen na chi ti use ho no. E ho anu na church na ye dey e wo. Nyame ma e ba ho ne crispy no o mu nya fa ahudie na o mu di adanse na na wuku ada de kame ya se ye tena ase no o mu ba ye nyina besumi e ho no onya beduru wa me ka hye Nyankopon de anim nyam nya na wo bebo wunkuro nya na wo bebo amane nya na wo beka mase ai wuduru wa de no e picture ba te said ya memfo nyine da kasafo nyine esuyi meba o ano de yesa wo ye na wo ba na no mo amkofo presenter bi wa ba wa besu meba aba wa besu say mama na mete wonka na mennim meba benkata chie ne so eso no no de bo made na bla na aba na abehu say yes enkyere nkamfo ne ho say ode amemetui maye aban bi sa aba na membese mebodi ana menka maye bese paniko na aba etasere benya safo wa hwe wo me na de me nipasu ekalimi a obeka se koto ni ho ba wunya betra me na abehu say Nyankopɔ tumi eye adwuma emu hemfo doctors ene aposifo mpanimfo chese me kana megade yen a wo beba o mo ne me wa links a mo be so mo hyebire mu afa ama wo mo no ano de unsa de bia me be microphones 3 ene na me de ba Kwasi charge me wo hemfo lie e won hema for lie e won mpanimfo lie ansa na lie no a no so ye adwuma no ede no entra semanim guase nkun entra semanim guase mfa ho kire mrewo entra semanim guase mfa wo hia mrewo entra semanim guase ma wade pa bi nyedai emmo bra na be spiritual scan be hwehwe wo hyebrim no bo okra ye wo no ye yi wani monyam na firi ho ene ede anim guase ahye ho no mo obu a wonim se wo bobla wonim se ene ababa bi ba me ho ofie wonim se wo ye de obetimi enso kwa bra ni di nachi what they say I day ato ne so a che mama o se mama mi kunu nani ntomanim na me che ne say ni say nti e na me koso se de me namu ano no ba akonso so a wo ba ye no ade e be che ama na wale wo so da ye na sabe so maami bi agira nanim e de ade te Iron Road e wo na se na wo se da ye nim no wote se wo ye wo hwe de e koso o se maami ne flash na ni so mani no ka che ni kun se echina ye be ware na ye bo mpa ya be fam dai na dia mahuni oso wa asa Johnson no kwa blood tatata na asa de bi hye na se of a tissue no de fa so mu twen ya ade na clot blood akese wa ware say CS ni ne brampa ho da enipa na de saade no akwa sai na wo de aye nim guase da ne so a sese wade na ote ase ne frɛ no buni ene na me ka chense na wo de no ya se no ntiso anwe ya awon ba ye de am no mama ma ye IVF mako 4 ne nyina emfa wa hu de nim guase ho ho no otimi de ye den e de ba into muntu mnika no mumra be hwe wo se brem wo ye free wo nye free so ayen so ha no ma wo bra na be hu de e ha wo pa cha wo te de metra na so asie pa na atafa ko a na wo te wa de so sekais wani anspake a entu nokre enti bra na hwe wo se bra ne se gina fa ko a na anspake ma wo Yankopon nshira okay me phone lines ntum na mama enfa calls no enfa maye yenfa tu okay yenfa no off air enfa of mami eni nkomo nkomo bia person ni di bia no frɛ ne number no
0555 0555 0664 0664 72 0555 0664 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 ya be lines na to me to betimi afre na woni maami D4 adi nkomo Crispy Herbal Clinic na nwumre moti yenkan ye wokum ase anoma ngifie opposite government school park no ehwa na yaso ye no ewo ede ya ne wo hawo Crispy wo ho wo tenase ama diabetes akun Crispy Herbal Clinic wo ho tenase ama hypertension na akun Crispy Herbal Clinic wo ho wo tenase ama stroke the water form Crispy wo hwe entenase ma wo be ma na adana edura na adwa wintimi fa anya hwe a ne aka ne Johnson kwa na wo Johnson mu no Crispy ose bra no nye waduro na wo be ma ne nsantimi si ne dadam enkase me de manyini dabi wanyini asa wutimi de wonsate aduane di wanyini a wani hu na ade wanyini a wutimi ehome ma ne yeye sanso na eni kwansa wo ma wo be ma ne ye den ewuo enti to anamona ba Crispy Herbal Clinic na wo bedru ho a Dr. Chris me de ye nanam abibiduro ebe boa manipadua no atimi asi ne dadem enti numbers ne 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 Crispy on numbers ne no frey na ni eni nkomo na rade mfa ye so mo awo yada se Dr. Chris ana otene nka no nyame yadwa na otwese ne nso yebesa ne ye maame ehia na waboy ensem de omunkomo na de se metim na di nkomo be wa na wa no ho from me awurade maame we pa nyame hia no ewusi ame di Kwasi Boafo nyame yadwa na otwese ne nso yebesa ne ehia mu ebio ejamanso ogoro edidi aka